Akoma no say police watch omukọ yes scan before some person dey scan for aircraft aeroplane into omodi scan for dey aeroplane sika no edoso nti no ebegu aeroplane mu o pese intentem into the aeroplane tuaso and I see you into some yes scan ba o ma be mani aware say company document sana wa twegu administration company document and any box now or this kind of be o man twese skill or twese company document said obi ehun se sika na gumu into some omukotwa scan e show say enye document and e wo adenim e sika and e wo ade into mo gi 8,000 police for no che car no wo airport honum no Tom some 8,000 immigration for the police ni suggest for no before say omo dis scan no ama omo di aba omo release boxes na sika wo mu no ama omo aba age say ya bribe wo omo saying 8,000 Kwen no man say delivery man company no delivery man for company no etua 4,000 Intiaka 4,000 into no ne nchentua sofo ne mi ku ne nchentua sofo ne friend say bonidin Jonas wo ehin wo tie me pa cho wa Accra Medina omu nchentua inte be ma ne send iska 2,000 and ko no so okay omu de no ma neighbor ye to hono mo twanya no so oju baby hwe ahwedie ma sa ahwedie ahon so police fo asa achi no na we be man bisa ne say aneska modi be obi anim say scan ban how come say police force achi wo kwem no ka ten say bia hono no no ma link police for ni bu hono entina omo yesa no na me ka ten say there be because all do they can demand this cabeble before say or this caneban na ka ten say there because we ni madwuma o koye but always go demand this car na wa twia to we dey hwe na wan ko send this car den ama no e na osi yo wate to hono e so for na air fresh say scanner den tina won send ye na me ka cha ne say me na ankasa be man ka cha ne say enso to honom enti no so ne tia okope scan be de e da send no e na osi yo be ye 15 minutes na asa afre enso ne nti na de ka se de bi so ne de enti na me si yo am ka cha ne say na wan send scan until say this time be say 7 na me ka se de bi because o ka sis ebroni ena enu omo be za business no na me say me pese me hu say eye broni ana say enye broni to phone number ni mame na me use the phone ba ko na me fan frɛ na hu say eye broni ana say enye broni na say so phone na edi say adwuma we nyina enti meje Mr Morgan broni say phone Mr Morgan meje ne number ese me de frɛ te me frɛ na akosi so phone na me nim no na odi say business no e baaye no akosi ni so na me share ka say brakosi na o see yes na me so ma se me send you sika 1,000 Ghana cedis enti me fa number be so na fa number we so na number we na ma register na me see you na me so de e ba fra me ka cha me say aba na me nya awere me hu se sika no aba na se embaaye e na see you na me ka cha say ma so wi afre no na ka cha se sika number e na see you obe frɛ ma ka cha se sika number e ho na me ka take call no na me say obi a unim ni pakulo uma mi sun ka so be send you scan te ha kam say ma fra ka cho say ma say o send 1,000 Ghana cedis wo je tum say you ma say SD for nchia bi no kwasem eya na eya mi de pa wo say maranata wo say Awurade bra wo say wo ho de me de me no mo ya adwen ka me nko na kira Yesu oba because as a areas mutina kra no ayebufu aye time papa Yesu ba na kaja ye nyina ye hunu ye last ahunu Yesu ba na ye nyina ye hunu ye last e beko bie si e beko bonsam gemni ye ko na nke ye ko preko maranata Awurade bra papa ye ne bra mpa me ko ne ya bre na ire na an we nyina we kunya ka hu bi na me se Awurade mra no so ti ase maranata Awurade mra ya bre ye beko hell ani ye ko hell ye ezie fonchia ye beko hell ani ye ko hell ye beko eyi heaven ani ye ko heaven yes mutra ye shi 87.9 and na wo kwa asori a je say wo kwa abonten no su na wo abonten no wo dwane ye ko nyame fie no wo beko na wo ho konkonsa wo ho nanti twitwa wo ho eyi hotena wo ho sorry tia
sorry tia ni nyina wa sorry m wo po nitan wo po asori so na se wo kofie so no kwotara wo neighborhood so wo chia asem wo do ka atwam a asem o mpanipa o yesei wo ba adwuma mu so the same thing baby say adwuma mu so the same thing baby wo be wo say any spend more time wo adwuma mu dan say bia ye wo fie efie de yakoda adwuma mu na wo spend all time nyina the same thing ye no sere kwafo sa ne no he za ne ko so tiri adwum bodin ko ene ewo wo ye tiri mu ne ye de tete ha ye de tete ewiase ye ba ye nipa ye gede ai ewo wiase sa no your common goal will be one ye nyina ye collective responsibilities and say abeboa ma adwuma konkan na enso so obi dia konkan na obi anka wo be benefit wo adwuma ne be konkan no na the same person no wo hye baabi and wo di sem hunu sa adwuma ne gu aka na mu Akoma FM 87.9 yimi no nyina ne be kofie ebia de me de me ko ebia menya baabi afo na wo nti yenya adwene kro ne yemfa nya adwuma yenya adwene kro fa ntramontemo yenya adwene kro fa enkoso bi yenya nkopon na bibia ntumi enkoyie emfa maye ade anso no efidie na agese ye bɔ ne sumu ansa na yi etumi ayi fidie ye bɔ ne sumu sa wodon se bɔ nkokoko bɛkɔ na ansa no nyina yoya we ansa na etumi ayi so hunu mo hwɛ na mo mefex bibia maye na we no mo maye ni nyina maye kama na adwuma Akoma 87.9 FM yaba ya Akoma mu nsɛm ɛno ane yɛde ba no ane ebo time do say ya na chese baby ataidi na obi a eti Akoma FM Akoma mu nsɛm ɛno ano no aha monta yachi ai na akua unse enra chi de ka say ya ba yuwa bi ya adwuma na ye no this is what we do we Crawford do problem but then we solve it for them ni ya solve ya ma wo mo da no ne adwuma wei ai obi a wode na ware samo ba ode ba ne akabia ma no na ya hwe siesie ne ma na ne ho adwe no obi a wo problem a ode ba including financial so obi pese wo ade ba yare woni bi obi pese wo nya adwuma woni bi this is what we do ya adwuma no this is adwuma wei and yi kan wo say adwuma wei ye ofre yemfre wa wuntumi nye enti ye te ano ye boa obi a wo yare obi also ko je sa wo bezan ye na wo mezan ye nko ade a Ewradi Yesu sa wo mezan wo mezan ye nko ade a natural say ye no ye kra no wuntumi nzan ye because ye no ye hwene ne ye ni ne sade esi wo ho no wuntumi na ye de ne say ye beboa nipa this nipa na enwane ameto wa ye beboa no kwan bia so ye tumi ye ne tumi kokora nka nyame nko ye ko wu nso ye se ye beko ye ko wu enkrofo hunu we no wo mu hunu ne awo ye obi hunu ne awo ye enu na ya na emane ye ya no unse ase adwuma wo no wo do na wo ye hu bibia hyem sika ye ne akase botom sika sani ni ye de support enkrofo wa ha enye easy me say ye do obi bet na your office daba kokura na ade beto obeko sorry akọ ade beto obeko asemo ekura nka ama wa ha nka ama beba abeka ama beba abeka ama say na na akwa adwuma we dia mesramu o mintumi ma akonye mra na me ho hyehye me mintumi na adwuma we dia ade so aso me we adwuma bi say ya we no program we here pushing we here support na what media ye ni so ye ne hyehye do bebie ni so ye ne hyehye won hunu fom dise waba bewura ho ansa na ye yatumi we adwuma we nya adwuma ketwa ne problem ba no we ha won so me be me ni lorry fe na wo ba kra we ni lorry fe no wo ko be nya lorry fe na adano anti obi so ka kire o se ma ko ma ne 100 cedis what asem o ka o se ka sika na 80 cedis enti o se ye ne 100 ma me na me kwa mediji metina ka mu obi metina ka mu a mediji se do sika na wo ma ne ho kire no ba ho for support no wo betumi adan wo chi dia ma no utumi ne ho kire no
oye no ho hwi enye ye we say say obi kura si form ho sesi ye ai obeji akọ bebe esumu anyi me nkwa mi ko wu mama mi ko wu enam say na de ye kuta nkwa wa ha da bi o mo me mewu oda so si form ho sesi ye o mo pa mo mesene nkwa hwe need push mo mesene nkwa hwe yesi won so de nkọ na ye ni bi wo ho o se mi ko ye se be push you ye se be encourage you ye se be motivate you every day se be ya de wo de wo ahyem na wo ye no be koso aye na ya de hye bufu ha adwene enti se obi wo ye na sa afiri wakoma mu ne wahoodin mu na wo de boa sa na anya ye sa na akoye den nipa no so ye ntumi ma ne nkowu yentumi mani nkowu ena obi kai wo say me ntimi nkonkowu o metena mo ha na watena ya ne dey say me bank Ghana commercial she moto say woti wase ye ho ye nti ya ne dey ye ko pesika ma ye ko pesika dia ma no ye nko finance ne nko twere na bi kura wo ha me say ene wante wo say me say me mu ntimi nkonkowu minim say moje nkwa wa ho na me nkonkowu na me say na ya twere nkwa egu yanim ni nyina ye bibi o ye bibi ye de nam ne yinam ye ntumi nya ne saa kwa enti obi oba ha bia hiamwa enti ye sra mo boa ne sese mo boa ye na ye tumi koye nimu enti eno ayababa wa na ofre ye wo AG hospital oboase se wawo na so nya bosumi mienu ena ne bema wo ne nyinsen ye no okuya kalamzie wa fa moto yibi woteso na gwanyan be ma na wa wiso 23 years abosome nkuru wakowo na enso so obi ayi na ne dia ma no ne maame ne papa ntiase to obi ayi na ne dia ma no wawo yaye ne CS na watwi ni odaso eda hospital ho a chese yenyi no because onye sika entua ne CS no ye de to etiefo enim se omo emwa ye though wo ma hu oba na akra na enim de na so essence wo mo wo ye mu chidie no na wo mo nim se yen ye betumi aye because yaye bida yaye little kwaku bida yaye Anita voice bia wo ye de ba ye no last week wutie voice no a just say na makuma to me ho breast cancer wa ono ma me hye fita bedase but still baba won trust na ohwe ba bia na no fo na progodro no obewuo na yabu ano koye operation de ma no a na last week ya was send be audio kire bebo o signed was man menhia mu akama wu na mako oba kra na say ye na ye no fo ye ya oferi to be ya ma no ye gina ye na so na eba ya na ehu se die ensuo si bolimu na tobo na ya hwe no little quick ya hwe ababa we ya na na wodie eya be akwakohyem kama se wo ye na dwuma ya hwe preslam na kwakoye operation awie aba operation wo ye no mienu wo na scan na ye involve ya hwe na na kwaye operation no de aba ye dia na se ebebo ankrofo ye funu nti enti ababa wa no nyame adom ne sika na wose ohia na ye de yin hospital no ye nsaka akwada wo omu ni say ye de enti omu de aba nyame ya tomo a ekina ye beko ni akwa settle bills no ewo ye hospital ho ni ye de no ene receipt ni na aba ye de aba be chiremu na mahunu say ampa ye si ano nya yefu na emom no ye adwuma ne mra nti enu a ene ye bekoso a ye beye na se nti nyame hye ye tie for mo ntamu chuku nyame ya doma ye bekwa ye se de omo asoma ye no ye koye na ye wia omo behunu se de sitie nti ne ye se ye je nkwa wa ha no nti obi ba ha ye hia ne se wo bi abra be waye untumi muaye ya emesum ya ntontwene da bi sum ya ntontwene untumi muaye ya emesu ya ntontwene na ya tofom ase ya besore pa ya bebre nti mesrawo ma ye nyina tofom ansa na ya besore ya tofom ya bebre ye ntumi nsore mo he ya bre nti ya nso ya tofom ya so ye gina ye na ase pampe ye gina so den mo wa ho o say ye mo wa ho ye je go see talim tama ti say ya no ma ye kunko ti say temfo di kunko ni yatare ho ya Akoma 87.9 FM mama wasre wa hono
de na me pesa wo ye mame ya na wa ye no e ya to areho ni begu mama Esther nwum bi oto ye wo se nyame nhira nto ngukuo bi so ti ya ye nto anwerewo ni bi mu ye nwo so ye ho ye fa hye nyame ye ni mo ya me kasa ya wo sire woni mani ji amanya wo makoma mu because ba na araho no kwasem wodin pa cho me de entwiwa okay ade entwiwa me ya entwiwa yo mama entwiwa na ehe na wo free ba me free pa etimatim live site okay awiai ade na ade bedan ye ne mu Akoma FM 87.9 Kumasi. Echia no abedwafo nyina. Awurade won hyira mo. Ne munyim apa. Me fi se no me ba ha. Ma mpome. Me koe mo san afre me maba. Ma sem tietie nyina ne se. Me nua, me ma me nua ba. Abema. Na kofa obi ba. Aba ya ne wo ye. Na se nyame no mo na tibo mu de. Nyame no mo na tibom ba se me hu be kofi o ko hu se ase ntokwa wo mo ntem ama oba na jai akola na si ho atam na akola no wo busumi nsia aje se ni hu kro ni ade akola no se na mu si kire so ne wo na busumi nso ne bia etira je se ai ni hu kro ni ade na me ya ba tan e hye mareho ko hu se ne akola ni sitienti bi ka kire me nuanom nketwa na akola no wo mo nsem no se be ya me ye obi adwuma de adwuma ne so me ntimi so mo maye nyina ye mmoa na mo fa akola no mo de me ba me nche kakra no ma be fa ne kakra ampa mo de ne bae ba kwa no anyim wom e fa akola ne hye de ne bae Maa Akos se bi mpedu asamoni mo akola na tale mpo ne bi nhye no tiza me hwese ne akola busumi nsia na teche ba tan 87.9 Kumasi. meji akola no besi busumi mfie du baako na akora nya obi akwansi amame hoda obi am omunim sakora no mo de ba obi a hwede na me pese omo boam na ka hwehwe maame no na ye de ne ba e ma no ye dan ya obeba baje ne ba ba me ye obi a se on kire akola na kire akwan e ma ga ne meje akola no etimi di o se ye oyo hwa akola na de wo se metimi aje de ma ya hwa akola na ma se si ano ase niema munye first line na mewo ana ya pampam ye ne nyina akola ye nti mani me yi ade wo soro aduane wo soro ne bebo mani ma se si amani me yi space ya me hu kwale nya mfie du ba ko na me nua no be ma no won kran se me frere se won fa bi mra o se e bi ni ho da bi e bi ni ho na just atode e de me dan nkofo ana me frere me nua se o se woni bi dia ana won pe wo ba no na won fa me number ma no na won frere me no meboa me na yen hwa akwala no o ka kire me se ono kro ye ne ntoboa bi o tototo ne niam bi se ye yi o ba be fa akwala na se me ho kire me dia eye me ja papa na se kwesi ye nipa bone matimi afa obatete ne mo duru sei kwala no ntwa nufo me sa bo nufo ma ne numu ye wo bo hwan nufo le ma no me ami nufo me de tutu na numu ama nufu suo bam eti no ko school ba wa benum onya afi na me de go to school ko school ba no wa benum fie mienu asana me twa nufo ma ntama me ti obi ayam dance ni me de ne sie me nua no me papa ma ka no mo boa me me de akora sie ya se obi kora na edina be jame no amaje no tina me ntimi nka no kore me kwa asore me jane fie because me ni me nua no nyina ne kwa asore abesi mpempensuyi eti beboa na yenhwa akwala no wo ka kire me se wo beye wo toto nto boa na se ye ya ba be fa ndere se wo yi me boni aye eti wo ma na me sa ka kire ne bi oje se ne ma nkoye me sa ka kire ne bi no se ye ne me de number be ma ne maame no ono akura sa ka kire me se sister wo me de number ne ma na maame no me fi se e bi aba ne nsem na me se sa me de me ka so mfa ne si kamera me na mo wo meboa me ni yenhwa akwala no na de na otwe bi akwala obefa akwala no kodi ne nchen no ode na ba akwala na me pe kire se ma hwe no nti e wasa akwala no nso one na menase na me suma ne bi na me ka sa na fe nchi so de bom sa Maa Akos etimi makoma pa ya me de kan ye no me nua yi de me number ne ma oge akwala no e ma me no timi wo ho na ofre me sister ya ye me afosti nam se fosti be me ye se de me nim nam se fosti be o se akwese yire fosti nam se ha fosti wo wi ase o sister ya me wo ho
na yɛsɛ me ba maa bena wo hɔ na wonam sɛ fosti eti mmerɛ tenten nyina wa misa wo ba na kyerɛ akwan ahwehwɛ sɛ me hɔ na wo ɛnɛ na wo bisa wɔsɛ ma sister ya sɛ minim sɛ me ba no hɔ na no wo a ka me kwan betena wo nkyɛn edi paa ade hwɛ me ba na ade minim akoma ekuta wo na me sɛ wa ka mate yɛsɛ ma yɛ yalefo mani menkomma me da nkɔfo eti wo de bɛboa me wo kunu sɛ oni bi na no kora nsa gu akora yi obi domfo obi fiewra na de ne call hospital ko to normal no wo sister ya akwasi da bia wo frɛ me sɛ baby ama bana wo koma nsika me sendi ni sika da bia me sendi ni sika da bia na mzo si akwasi ji akora ne ho sika wo hodi wo sɛ sister ya asɛm no ko na me ka kyerɛ wo no na mse saa wo sɛ ansa ya wo kan kura no ene ne 4 days me man 2 million o ma hwan 2 million o ma akwasi ni 2 million sɛ wonfa sendi akora no so wonfa baby akora no wo number e ma no nti o akora no hia me fra ne se bia oba ne se ya no aka kire oba no na waje abrame minimum ho hwe bi mesi mensem nti akwasi ne gisika ne free fosti ho wa bra akwasi ne so wo na wo hwe akora no oje so onfa ma me fosti ne num asem no ade no won ne num asem no se ni kuru meje na onu de wonim ba bia mo do no kura wonim sakora no me ho no mo so won kyere na se sabe na fosti nya wo number na onya me number ti ada na onya me number no sister ya ne se ne awusi kai me ra ahokora ne me 100 series me de koma na nam se mate Maa Akos ebi ni ho ti o kai ma popo mete meje no kura ya ba ko na meje ye ti meje sika no na se fosti frɛ ne ba no ene ne kasa e wo phone so na already na kura na kodi pankro no be na wotwe ma menua na wode akura ne hye akire ne de ne brɛ me no a fosti na ba ho no de na kyerɛ ne sɛ enya wo maame ne sister ya na maame ne wo maame ne fosti ti akura ne ni akoto maame ne wo mantem ho wo mantem wo pa obi na yi wo kyerɛ akura no sɛ menua na wode akura ne brɛ me no a ono anam de akura ne koja ne na mba ba ako awo ame kɔhwɛ no na me de akura ne koja no ti me de koja no na fosti ne ba ho so bebi sa akura na se oba ho no na menua ne frɛ me de no e ka chense se wo hu maame otiwe ana ma abra se ai o se wo maame eni na nya wo maame ni sister ya wow nua wow nua ti mi ka cha akra ne se nya ne maame no na ne maame ne sister ya fosti ya ne maame ne ma ya na ne maame ne fosti ti akra no me ba ho se me ba behwe no ti me ba se me behwe no no ana wo koja me kwa no se ma ya se nya me mama ale se nya me maame no na me maame de fosti sister bia ba ha o de me ache ne se me maame no no na so oboa wo za wo se me oboa wo kan obi obekan bia ka chen se me se oboa na maame ya ne me se ja me ya se nka maame na bebe manim na ka me na ka de beka na kra na ninki ka manim ni nyina amaka Maa Akos na che se de be se na no me ndai ne na otwe me nu aho kire ye ntimi ama kopre me ho atum se me nua ne fa namba no e ma wo ba no ode ma no na ofre na me kasa ai no sister ya meba na me da se wa hwe ma ambana na me se mate se wa fa ho ne akura idi nkomo minim ti akura ifa me fo a no de pia bonten minim de wo kaka ti me da ya me kan ya ai me ni nyina ate wono no watwi moko ama me o se ma me ye fo no na me se ko toilet bra be 3 hours na mbe mai na me se kwadwofo se wa koda no ko toilet ye pia bonten hyedem femi kwa ya ni chale odwale ode hye ni ho na tale na po odwale o hye eno ana hye no na bono nsia na me frɛ me fiura me de na ya ba na me se ka akire ma bra ka se wo kwa me hu ni biem o ana se ma bra se wa kwada na me se makɔ ni ho na me be nyina pia bonten e ko na nkwala ba bi odi agroko e ko bi se sukuta polythene bag se wo kɔ ne ma me ho no ndi me ntena biem de me se gu meti se wura de ma wu ma bragu ma bra na ma bra de fosti no hu no be hu no oni ma me wura fikura se wako fi oma omo akire no sa anukra de ama metirim se wura de ma wu na me kan se ana ye nyina gina hodi wa boba me frɛ ma me a onfa na me frɛ me nua na me se akwasi ma bra nwumre ya wo pie nso me hu no me frɛ fosti nso a wonfa sister me ye adwuma de jamle me wi a me frɛ me nua frɛ me bi ana me call so frɛ Faustina ti me frɛ Faustina wan fa no
nja chire di su me titi me ni ase a eya kakra me san frɛ bi no wafa nam se first was the sister nam se ma ambena ho o gina phone no so nam se first me se ma ambena ho he was ma ambena ba me ha sister na me krampo me phone bele me fire number bi se we ya me ba ma ambena me kra me nim sister aguna ana makoshi ama ambena me de na ba tano dumase na ye bi wo tano dumase na me de mete kona na tano dumase ni ye nti me draba tano dumase o se fosti o china be kwa asore enkwala program o da so bi eti misro o de fa ne bere me na o china no kwa asore ba me ya me de ba ja me ya senka o de ne be ba o si yo sister na me se ade asa enti anopa betwa body aka ho na me dam si ja body na asem ne kana fa kora ne bra na ye kwa asore o se mate eye kakra me frɛ ya wamfa etimi amede ma adwene se o se memela na me mefa ma ade a o ta no dumase ba bia konfo bi sambo do sie mi amede ma adwene na mfa me baba ono so ne ba hye na chie e ka odi ma chie ye ko ye ako ye fra ko de be di aro no fosi ye fra fosi fra ne mo e ba no dwene nkro ze no ndu wamfa oka sam bra no o ma wo begina ta no dumase konfo bi signboard ase fra no wamfa de bodu ba kuna ne phone dum na me be se ma ye nkofi na sa bra de asam bibi koye yan ya san fa kai ene atimatim e be duru fe na kakakra bi na dum ye no ade chin ye me fra for stay me ko wedding eti se ye ponya me twa body no asa ka biem me twa body aka wonam se for stay body yan mi sa o me fu na so na me ni di sa eti me srawo akura na me hia no me pa cha pa na me ne ka sei was me de ne baba be si ne na me nim se ma ko wo de ne baba se de wa ya de hwam o me pa ne sa pa de wa no so nchiri so obedi eti ka on de o ba na otwe no ko no na otwe no aba me ho ka me pe ne sa ba amasa na first si wa hu ne ba ordinary to school me say kwaro so ordinary to school ti me books we afi no afi me bo abesia be 5 million kwato ye no aka akoto school atare mo no mato akonwa ye tena so mo no ni nyina ye besia first the ordinary de odi benkum na agie ni toto me ni no a se wo dokora no se ne ba no de a me ka die o fa ma no fa ne ba me ni hwe minini ni hwe for sia be fa kura na free wo je se wa ma kura na ba ne nchen wo ko ye na nya sen na otwe mi enu na me fa say Saturday di eni me bai na 3 weeks na 3 weeks for studio so they will see hwa akoda keto abepem se se akura na ofie sen 11 years o January January 15th na 11 years January 15th okay na 11 years and na o ja akura ne ho ama ya frewo no wa be fa no ana wo bi di na bre wo na akra no wasen 6 months bosumi nsia me pa chai bosumi nsia and wo hwa akra na akra bi no ya na bosumi nsia de o si de fifrese seja si de fifrese sa na tie 11 years me pa chai na woni first din komo no bisa ne say edien na esi ye wo ne unua be ma ne ntem kwesi ntem ya wotumi ja akora bosumi nsia eto hokoe dase de koya ye se wo freme danom no na chese akoya de se na mekuta ade mu kora ye timika chenza first mi hia wo papa bra na nkomo wo ho na ye ni nkomo na wo se wate etime kate ko no be se 45 minutes me mfa ne sa no san freme sister na me say yes was the sister be saying come ne ususu asembe ho na se dia asem nsa kutade ba wo de kakakra kire me se me se bra no se obeba ana me say wo de kasa was the sister baby akwasi wo de wo se mo kofa ne kunu no e wo se mo kofa ne pa na baby akwasi wo no nkran no e hwanya kura na me say sa me de akwasi metu fo sa me fira ne kura etu baby a wonfa ana me wonfa ne 1000 kura me menti me ni nkomodie ne de enhye da nya yi bia etie ne dwe ne sa wo besan wa no o ka saade a ebi obesan bekumase because o ne maame anya no hwekro ya ne pie ba ko oba be fa na ade atine mu aye na adwuma na me ne kan sei
Eji sa ada no efi ada meme dada kola no efiri me nchen na kire say unua kwasi mpo na one fosti enhye danti dabi say o ka say wo kodo wo mo ka say fosti kono ese one akwasi ni ntam ni hwe biom na menti ase say akwasi won kran ena na ono so ti kumase ha nti wo na be ma no ha wo na be ma no ha eti oja akola no na be ma no wo fie ho busumi nsia na be ma no wo fie ho nti me fa akola nya be ma no ya wo ese wo na akra no wo na akra no me ho me di ni koto school mu no de me ni me nua ne ko ye odi akra ne koto school me di akra ne koto school no afia na sese na ne koto mu afi pepe goza me yo bi adwuma afi ne kwa na hode ne nche da ni eni ho okay enti wogia akra no busumi nsia ne de na kwasi wo ewo kure mu me pa cha ya wonim se wogia akra no enti kwesi na fra wo se me girl first year menene tie na me year first year menene tie no wogia akra no ho adwane nti ma me we de be fa no na bua me na ye hwe no na be fa no na any first nkasa na omaji akra no ma go so me das me nua kwesi ye nipa bi on kasa nipa ho sa ti me kra no na me nhye dan ne me ukofi okwa na achi ya na ta omo maame ne de wawu e kire yansa na me nso me maame bewu me maame ne tie ase ne kwa ukofi ona akwasi wo chia no kra wa ye no ho style tie ase me nuanu ye nyina nuanu ne nyina ne nim se ne wote ti me ko ye na na kra ne te fom ho abonten fom na me nua akwasi hyede na ti alles akwasi akiri ba abaya wona na nyem ne na fura ba na me hwe se akola wono wazi so afa no wawale a wo na we tache esan be ka no ho no na se alles fa ne bere me na me hwe no na wo so ewo ma na mo so ma ba gini bi se be ye na ni be kan nyina yanim fosi say edian na kwasi mi pese mi hu adekora kwasi di ye no a enu nti wo tumi jai akoda bosumi nse me kra no ahyase mi nim se kwasi de tem kokra akra no no ye ja no no wo nkran ye adwuma nti na mo ni oba no na wo kumase minim se na kwasi wo kumase bra fosi ja akra no wo ho edian ne si minuanu no kire me se fosi ba no ne akwasi benya ntawantawa wo dem enti wo freedom won mu pie na se ha joba na me nko na me ba na motoburu nyeden emo machi eno ja akra ne si won ofa ne de na ode ne ba awale no na ofa ne bag na pa okoya se na makosu mi die no kwani yakopɔ ne Kristo mu nie asam se ko ye se ba ye minimu na de ono so anka hwe achendo ka se na ne ba ne fama no na me ye ne se mi ye Kristo mu ade na ni nyina ka folebo ho na ayi fosti before na fosti be free ho no ebia woni mu di nkomo bia na woni obi di nkomo bi se bia akwasi nhwe akoda no akwasi mu ame enti se akwasi nhwe ya megya ya akora na boni so o wantete bibia sa na me ni ho bi me nuan mo no so obi ankire mu sa ankire me no an se wo se motoburu mo na chi enti wontimi motoburu mo na chi enti wontimi mfam e ko na o ba na motoburu mo na chi na muni mo ba na busuafo muni mu busuani bia mi ankasa kwa mako sanya do ya na me ye ya akora no obi azesi amene no afosino apart from adana obebo miti no e ma me na de kyen yokoye no piesie ye me kasa fosino gina wei maame kwache ne bra mi obebo wuti se botire obebo tira na se wunua sa me kwato no obotire makuma enti akuma bebo miti mame eti ada no odu oba ayekwa na sister bi atwa fosu nkwala ntade e ma mi yiyi ntade bebere se won fa koma akwala no na jam so me da hu tua na kakaka e no kra ye de akwala na ebere me kra na bi nhye no nti ada na mi yi atale na ma akwala na de chiye na mo de na akwala na ba no kra na atale na bi nhye akwala no na ye me yi asa atale me wuro ye no na mi nim se beba sei kam de ni nyina sie na di adanse ama me na so be wadanse fo bebere mi nua ba ko a wa fa me kumasi nua binu apene wona ko kumasi dwom cause me yo bi adwuma ntimi mpie ko kumasi dwom ko toto socks na pampers e de ba ye nku niema ye hyehye de yankwala ho nyina ototo be bi ka ni nyina de breme na odi ya kra ne kakra hospital bonufo enuane mi wo sister bi wo ho no sesi ya wona na firi mi konkomu aduane when you say ubonu for man no that's a time no se say am 50 years so 50 years pa chai
ti sa time no na chese onu mo beye na me chima ti na chese onu mo beye me mane num ya me no fusuo e ba me no focus school ba no benum enfie mienu ana me twenti sa akora hye me gina me de ni duru pankora no mo bo me se e sister ya wa ya ade o akora we na timi aye sei enipa ye boni ayefo papa eti ene sama ye ni a me ni fosi eni hwe se me nua kwasi de ono aka chem se na dwuma nye banka fosi fameye nua maame wo de fameye nua pani oni di wankra ho eno de oni awrade a ne mu enti akra ne ba oni nyankopon ne nim akra ne ba wa bosumi nsia edi ko sise okwa akonya 11 years a o maame be fa no ko o papa kwasi o wonkran disika sen na aba wonsem se fa hwa akra enuru 5 million wo ga de be dia no o kuma se ha eliso ko di nkran nyina me nua sika aba mensem enuru 5 million e ko 11 years ane maame no kra de bo kama ni hwe wono de se wo so woni ba bia ne ba ne wo eti wono kwa de nka na memlemu no senka woni ba bia kra ne wo ba memlemu ai menka se wo akoma papa wo blemu sa na meka ne se wonti kuma se what in fa wo se what na anu ya wo fra me wo se kona ha na wote kona ena wono wonya be ma esi dan wo kona me so beti atimetim kuna ni atimetim kuna ni atimetim fosi ka cho se wanti da wanya popoye da se wo be jaya kura busumi nsia to ho no wo na wo so woni mu da nyame be bisa no se woni mu nyame be bisa no so woni mu da so wo se kwasi ka che ni se akura ne wo mo papa wo ehinfa sunwan kwasi na ka kire no kwasi na ka che nti ondi akura ne wo nyina kwasi gisika wo no wo nyina onim sa kwasi de sande wo sunwan akwasi no no na adwene ye adwuma de mi nimu de mu nua ba ma no na adwene ye adwuma aje urade na ne wa bra wo no wo kuma se ena first two eyi akura ni si ho esi be ma no ankasa dan no ano ai ena ya fo wo yin obi afa no se wo kwasi ni mi so wo no to bi ka che first se akura ni wo sunyan se won pese obeche na kira kwan ante sa first be ba bewia no no bewia na ko wia ni fitianse no kwa no de kwa na mepe ka woni nsai kam de bi sarah la ka wo yin so sa ara bebo mani ena bebo wani na wo hye space mintimi kama yi misire mu akire nsuo hia ma no am di ko dware no ana gu misire mu di ko dware akora no aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumade no anu asogu so a wutie no hwe ye maame isire ho ensuo hia odi ko dware akora ne hwe gu ne ho hwe ka ekamu ada ne abeda ne na ho ska da ne na ho ekeka ne hwe ekwan mekamet ekan baby e wo no ekan eho nyina na fosti ungrateful being nipa bonefo etese fosti wo bia ye wo papa sen kada wie ye nie wo gya ya kwan wo se akwan no wo pro na se nyina ye kuota cha ai bibi tua na se eko ni tunum wo tua ho ti se omugugu ya na gu na pampem no chesa ade hu akwan no ho a eye ya obia ba me na fofo nya se obehu ade hu an se nani apotwepotwe fefe no kwa na hu eso be duru mre bi ne mfie me no foto ana me de kire mo no nketenkete na ni tiri hu nyina apa no so na ye nhwe kakra na mo sa first number ye na ni tiri hu apa no de kwa de na sa ye no krakra se na ayi akra yimpo e wo mo papa ho sunwane a wode aeroplane ana beko aeroplane wode beko nya ka sunwane fo medi dwa wa ha sunwane fo omo medi dwa wa ha 6 months 11 years what to me afra kwa na makra na ba besia mama me a wono ahwa akra na enya mu haw thank you common thank you want to be anka bi ankere no mommy na ayi first eni komo ma yenhwe na chese first no kra de ne busuani o ne bi mu hye da nim ne busuani bi anka mo beko ho no makwahwehwe first ase afri ne ho na modi akra na koma no and from you can say from 6 months to 11 akra equal 11 years no so na di best answer na kwesi di number no ema fosti se de wo ho na akra ne wontu won frɛ last 2 months ya 3 weeks ya me fan say what the number ne man atichi here Friday what the man Friday atichi Saturday ana o ma plan o fefla plan na ma plan ishi ana ni sika ma hoda na tade ma hoda ni bibia ma hoda
wa mehwehwe akora no se bia nko be pe na kira kwan no wahu ne da Wunu abema no no wi ana wonum tramo se wunu abema wo hu ne bayi a senye bi akra no ne be post the picture wo bia onim ne ba no kwesi nim ne ba no otenkran na wakon akra ne ya 2 years si akra ne 11 years ti since wakon kra won si kumase biem kwesi kon kran si kumase biem akra ne ko ye okoi wa frɛ mutu ni din kra ya tu ni din menene nyira de ni ko school no me ono ni nua panini o ma me ba panini ye fe na ni ma me ba panini akwasi me nua no se me ma me achi o ma me nua ba o ma me ba panini ye fe na ni ma ono o se ne ba ne de abena ni ma anti school no de ni ko school no ye de Krista ba ni ma na ma no ti sa na odi wo school ti wo papa kra de wantu akra ni bi go no anya ye ko school na o se wo de Krista ba ni ma no ano no Hello. Yes. First time mo heavy. Yeah, na. Na kom te sen. Na be andum na so. Mi ado me ho ye. Enima ho. Ba cha se. Abrenima, oba abrenima ho. Wa. Okwan. Owa. Owa wo nchen. Ba cha. Na wa na woni akura ya tena atete no a. Ba cha se. Wa na woni wo ba tena atete no a. Me ba cha da bi. Na wan na tete akura yi ma wona eyedan. Me ba cha me ne akwesi na wo no. Na me wo no na mas me ne akwesi nya ntokwa. Ana oje akwala ne film sem ne ma ne sister mama Alice. Se me ko anajo be 12 o'clock na mpa mu me filti o sa me ne magu aboti na me sa ko tafo. Me ko tafo na de tia me ko man ko hu me ba no. Na de tia me sa de ko ni me ko man ko hu me ba no. Me sa bu sa am sa kwa na mo ne ko sunya Me sa ba e ko tata me na ma me ya me ko me kuro mba na me hu akwala na sa ko tena fio. Am sa akwala no wo sunya. Me na me so wo ma me nua wo sunya. Te wo ma da kuru bi na obi hia ma ka tesa me ba no ni suya no omo sister bi wo e fra na sister ya ana mi sa tracy ko fio ti me ko fio na mko hu me ba no e wo pa nkro no mate di sa so da na tira mko hu me ba no ade achi ya me sa ko na mka tesa so omo sister be fa akwala na de ne ko e ti da sister no so me share na flen o se me ba bi ani no ho ente chi na se ya mu na me ne papa no o frɛ me o se ma ni sika no nkyerɛ me bia mba no ɛna me so me ma ne kakra ka no mo de kyerɛ me bia akwala no wa akwala ne de ba me ho no ɛna akwala ne de ba wo ho ndacha enye wo na abefa akwala na akwala ne ba wo ho me ba cha de bi ono ana fro ka ba go no kwa wani nti wo ja akwala no wo boso me sɛn akwala ne be almost 11 years uja akwara no na oboso me akwara no 9 months no tenase o wi ampo 9 months no omo na ji akwara no wa mo na ji akwara akwesi na ji akwara no film akwesi akoda wa ma 9 months no twa no fo no na oso oji na koma hwan oji no ni akon anaju na oji no se no mumu hia me wo fie ho ana oshima akwara no film se no de ma na sister mama Alice to de akwara na tama woni akwesi nya sa problem no na abobe sen na enyumle beye na abobe 11 to 12 ana enu oji akoda no di free won sam say wo de na ma ne nua ba so mo nja akwala ni free ni sem na me nkom baby o ma nja akwala na no ho me no ho tete no na me sa ta na me sumu oba panyini ana o mo ji akwala na kwesi na sesa me ne ma free dem o pie ye ne ma na me ne ma kura gu fie raso mo hwehwe me ne ma ni na gu ye tira akwala kwa ho pepere kura no akwesi opushi me ama me na kura bo gata mark ne kura da so da me na wa ati me na okate
ti oba oba wofo oba anya bosome nkron be ma te age eno anya tokwa no age akora bosome nkron so de ne ma ne sister ena de achi ya wo ba ye no akora no ye de na ma obi a wahwehwe ne tira kwan be pem 11 years wo hu no ni na so na me ko ni nyina me ko nyina ma ko na wo ko akwala no amoji akwala no film me 3 days time me ko me the case ni ko new mekro ema new mekro fo ko fie ho e ko cha akwala ni picture e de akwala ni be kire ma me ka cha ko report wo police station say wo be ma wo de ne tie hwemo be free wonsem me ba cha police station new mekro obi age wo be free wonsem o say report ma police say ye no krese be ma na agi ma agi akora no ehwim no a owo abosome nkron ye report ma police ata no mama ata no na me ni mo she but me de me ko bi na kire me de ko new mekura ma ni ba radio so ko anyina na woni mo hwe se wo bi e fa wade aye report ma police ana se woni mo hwe se na wo hu sa wo ba no se dia wo sa ukobobra ukosiwa gadam ti be ma na je ne kora no a emfa ho eno na woni mo hwe ana se na e fa ko pa bi se e ba ta na minim dia me be enti na new mekuro so na time na race course time no na new mekuro minimum macro no na ye ka asemo ehia mekase ma fa nko police station there ma fa nko mekuro information ho na me a day before santo kwani sie no wakuma yentwiwa wa meboniti kran farmer no dana ntokwa ni besi no meko ni fie ho awo pankro no estate ho na me ne sister mama Alice na ma ye ko ye ne akwala no ye ko ye o ma meduane bo miti ma be bo ni ti o ma mentale e kwa se bat me na minim se ono na fa akwala no ono kura ne ntokwa ni ko ba si o ko be ye me asama ono ka che me se me ba no me hu ni na ehu ni tina no ono onim se ntafo ni ya se no onim se sa tani ni me da maji mi sa bani na minista akwala no mama se watumi akọ wakuma yi fie akodidi abu ni tie ma na sesa ne ma de amawa bra woni be ma ni nya antokwa ne din tiri wanko ba kuma ma ne se na esi me ne akwasente me ba se tie sa sister no me metina fie ho ndie na me hu ni se the way no mo no mo ntemu no and a family sister and a boy and sister so de na chiro mo amoye ma me ba ko ba ko no mo ye fo ena ofio etasem ne ba sa na madwene amba se ebia na the way amontemute na madwene kwa ni se sister no kwa betimi ayede the way na minim sister na minim sister na fa akwala no kwa na ko be de ebia ko be ka kire me the way sister na obefio so na oka no na madwene so nim eni wo kura se side o se ono kwa betimi ayede obetimi afa akwala no na se wo wonim se akura abosome enkron se wo si abosome nkron yentwa si abosome nsi yemfa no mpo yemfa no nkron abosome nkron akoda bema no ntimi hwa akoda no enti wonim se definitely ninua manu mu bi eno ode akoda ne bema omo anampo kra senka no ne wo ba bi e friend sa tam na obetumi akasa ne akora no wo ba ne ho na abusuafo ban ena wo kwohwehwe akoda yi free ho a wehu no bepem 11 years ya wehu se akwa ni timi poto akwa ni timi si akwa ni yasoma ne mane yeye enti ma befamba me pa cha na no kure me se me beta me tuna mo ho fie na minim se do mo asetena no motie ba asetena na minim se dia oni ni amba no me kunu dia boy ma setre mo tesen wo mo nka na mo boy no na mo nia na mo ntemu nya fa na mo timi ko aya ase ni die ni omo nka omo ntemu nya so woni ni nua ba ma no won tokwa enko ote ne ba hwe ya no no David sister ya no so na sister we say ya we no you good sister radio me ka so echi kura me te say me ba no won no kwa ne mani age but omo enti wo ba te say wo ba no won no na wani age no na sabre no na waji akra no ho anya sen sata kwa na akala no be 9 years ana me hu obi nipa kwa no ha da wo fio ona sia wa market say won ba na msi akosi akwala no wo ma me nua ho osia yo etibe kwa makona se hye akwala no ni sia yo no wa mo sister ya ho e wo pankro no esi na msi saa esi saa da na jana mi di kwa mendi me fa ka akodu pankro no dan ko na akwala no
me hu akwala no ana m ka chem sa akwala no wo mo sister ya ana m ka chem mama Alex say sa akwala no wo mo na mo dada me say akwala no wo suyan eta akwasi no kwa me na akwala no wo suyan no kwa no suyan no ye fa ka na eko o mo ka sa akwala no wo suyan no wo ye so be kwa hwehwe ne suyan da me ko suyan ho 2 times akwasi ma me furka akwatena suyan ho station e ma ade sai o dada me ka chem say maame na wo hwe me ba no maame ne sa ne sika mba nti o simi hwe akwala no o timi frɛ me ne ma sɛ ne sika sɛ efi sɛ me akwasi na ne number wo mitirim sɛ wo ma me ya fu bia ne ma frɛ no akwasi me ba no ho ye na akwasi ka kyerɛ wo dadada sɛ akwara no e wo yɛntwiwa hɔ akwasi ka kyerɛ wo dadada because me ba sɛ akwasi timi frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ wo yɛ sika ade ama obey ni nua ba ya woni akra ne tie no so oni sika de a ene na akwasi ka kyerɛ wo dadada sɛ obey ni akra ne na tie Dabi wanka me ka bibia me ka me efunu akwala no enti onso woni kwasi di nkoma no onso ntimi endodo ne se akwa no woni sunya ne o ma wo ko sunya no ko woni ho enti da bia wodi sika ma no no wonim se nya akwasi ne akra ne na tie wo so won kyerɛ de oni akra ne tie da bia wo sɔre a wodi sika ma akwasi so fa ma oba no me to ntale kwa se to ntade ma ne hwan 2016 na me to ntale ma ka o to ntade ma hwan me na I want time to come that me to talk me flag we tin say ma to ntare na pese me de bela ma abana na ka chem say akwala na bebi owo no me to ne ama no kwa me ntimi fa ne ama na ma nta ya me fa kika ne ye de obi a wonim baabi akwara ne wo se wo to ntade a wo to ama akwasi na de akoma akwara na wo to ama hwan anta me na ya na akwasi na me de me say ya na wo wan ka se na wugina fo no so nya bokọ anya kwasi ni akra ne tie mama yesa me ya bokọ anya kwasi ni akra ne tie na woni ba bi akra ne tie a wotumi atoto ne ma wo de ko ma wan mama bi me kwa ne woni ba bi na akoda ne tie batambo ne na ye woni ba bi na akoda ne tie pa woni me ka bibia ma me ka bibia woni ba bi na akoda ne me ka me nya me som na se ya na me hu sa akwala no wa fanya me som nto ba bi ne anwene ye ho na wo mo kura bible no wo mo na di sem hunu mo fanya me som nto ncha ne enka de ye beka na se se wo mo som bosom kura no e ka no kura chen Christopher me ba chi ka wo mo e chen Christopher me ba chi 6 years se bibia mponi a first de wo ye eye akobi na ahwa akura no from abosome nkono e de akosi okọ 11 years akura ne ba wo ho no ade nti na wanfa ade achiye se na ade asa fine wanfa akura no ansan ya ma wakuma yi ho amba pa ne chi wanka nches o wakuma minim akura yi dru ba bi no ofre me ntumi nsan no enti me san de naba meba repem mabeda wase ne mabefa me ba ade ne wanye sa ade no ma de nti ba musumi ya sa ne se fi se na ma pa akwala na che na onya be 9 years na wa ya dan ade ti ya na me ko da be tobo o si do pa hwan ya che na akwala na ma pa na che nta ade me ko hu ni time no ade ti ya na me ta ko senka me ko akwa na mo se ne pa bo me ta ko senka me ko mo musika me ko ma mo se sister na be fa akwala na ede ne ko ni na me ko fio me ti me ko ama mo fele amo sister be na be fa akwala na sister ya na me sister ya o de me silo me pese me hu bebi o na me ba da was na me pa was na minim se akwala no wo na ka me kwa sasa minim se wo na be fa akwala no woni what Ghana ha nim bebi akwada ne wo enti wo mu omutu mi ka kira akwada ne se hey enye wo maame ne ayi yantwiba wo na wo maame ye friend Faustino safo no enti mi anka nkire wo se akwada ne wo yantwiwa ho me da bi ka wi na no monka bueno agomuko anu sister ayan wan pa hunu sister se wo mu nka wo so wan pa hunu me say ma pa bla me ma pa ye ni pa bone fosem the way na ma ye kan no kran kire wo ni wa question no ma ye ni pa bone sem wo akra wo ni akwasi the same kojo no ma wan takra ese enu otubo mu akra ba ho ayi fosi akra no obedi hu anya sen akra ne ba ho no anya sen ekwa 3 weeks ekwa 3 weeks what you akra ne nsa sign de na ba yantwi wa ho dabi me utiri mu oden
na we go be say di wa ka ba ya de Misurata me da akwala ne ba e na masa da akwala na say be be wo je say wo sister ampa wo fo Nyankopon be chia wo kawate me ma hwa wo ba mo waduru se me de be sia ka no be kasa fosi wo ya fosi wo ni adwene me na adwene wo ho se e ba na ye de ye wa wo dia eye wo dia fosi eye wo dia eti ani bo ekotirem hwehwa kra no be ka bibi kire me de bia be fa ne kɔ na wo twe wo mla no me sensuo ma me nom fosi wo de nyasa kwa akwala su kwa no ma wo bu mi kwase ete seye wo bu mi kwase ete seye kasa wo ka nyina so wo pɛ ho ani gye fosi wo de akwala ne se wo sifie wo kona wo na akwala ne de wom wato iPhone ato no ho fosi wasa fasanto afun aka ho afasika ka ho ba ye wa ka kire wa da kura na wo de bra na beka bibi kire me na empota ma wo bebo mi tima me no kura fosi e ka bra me ten emla wo ko ye ntokwa ne ba ye no kura ka bra me nchen wantimi ama me nchen me ka wi ankire me de wodo atete wo ba ma bi se wo kire kwa se de bia ye nkire me kwan a wo fa so a wo fra me me ka se enka se wo ba wo me ho no wo fra wo ka kire akora ne se oye da ya wo ye tani etira je se wo kire na chi eno tira me ma me ka kire se wo bia wa no ka se akora ne ye tani na aba mani mo me ha wo awon se wo da ya se mo ka mo de ko ne ma akora ne didi ma tem akora ne didi watam ne waje no se wo ka no akora ne didi watam ene de wo ka ni for se ene de wo ka ni ma bna timani se wo ya no aya na so se mebufuo tie wo so kwa ka se ya ka fine ta me ba fie wa na odidi ma ta ka tem sa aposti wo ba na me na ma fa no wo ka kire me wo ka tem sa wo na wa fa akwala na ka me wo so ba hwehwe wo be bisa sa me ka sa akora na me na ma fa no a ma de bia me ba fie be ku ko de e pa atota ba ne boy ne kwa sa bet nai ebu ko de pa mi na to amote da wasa ko me debitie wo ko ma me ba fosti na be bia me fra me nya be du fra fa me tinto wo ka tem sa akwala no wo me ho e wo ho ka sister me ba ba somo na kama ba mo ka kira ko sisi on kan tem sa akwala no wo na wo jira ho no ka kira ko sisi na atam kura fi ho na me ko ho no kura na ne ho to no mpo na me ho to me mpo na ho to akwala no wo efise na me sumo bi wo ba ni semechi na me di ni dwale bra ne mame wo ho da na me wa mami enu ebia na woni ba ti na wo pa ne ba de ye oba me de wo ba na ya da eye wo do eni tire na wo kwa wo ba mame no wo ba bo mi ti mame no ti bi wo se wo kwa wo ye ni pe bia metimi ya na me ne we me na o de ti mi wa ka dem se me ba bia ni o me fa kwa antena wan kan ti dem se me fa case ni kwa antena ma mi ni be bia akwala no se yanko pakata akwala no ya me ba emle no akwala na nkasa beba mo wan kan na no nkasa beba wuja akwa sa akire wo no nyansa ben me ka kire sa we se akwa na oba for stick akoma ko ye na ye da akwa na beba eti akwa na ba na de na wasa wo ka kire me ye sister akwa ye wo ka kire me sister ya me da se wo no wa hwe ma abna mo ye se na minim se ma abna wo ho a e ka me ko beta akwala na ba ho na di se wo aka kanya abota na tense nya botana chesa me dana me pesa me da bi aya na bibia fiti prakopa nya ade sa o ene wo fiti prakopa ene wo dia wo fiti prakopa na me ba ene wo fiti prakopa ba be fa koda bosumi ko obi ahwe do me na nya 11 years wo fiti prakopa be fa no no me kwa me pa kam ta me dia me chia ka kwa nya me kwa be chia me ka bisa dia wa ye ni pa ni bisa me enti se woni mu sei dia ene na die anamon be na wo se wutuo na wo be fa wo ba no asomdwie akwala ni ma abna me fa ka ba obi ka se wo fa ka da ba fa ye but de bia woni akwa ne di komo woni ni di komo nsembe na wo ka kira akwara no ka so mbeshi ya wo hempo o ni ta ni plan ka ta mi se ajo mo di pride nti me peska ya da akwati ni ta fa ka ta akwala ni se o pe me number ana mi se ni fama no plan me na se wo start se wo fra akwara no mami wan kasa anana ne buafu me ka ba ena wo si mi mauska ena me tennis kama na si books ena me si o meto books na ma eti mi wa akwala na na flefle me ena buta se ma me tina me si me ti agona eti ase Saturday na Sunday we be say ya me kwa ifra na se ma Friday no wa na se ma me ti ka mu bo na me gwa ya mu ti na o ti ka mu ba na se me ba agona na me se me ti agona o
phone ma mate na me ma mate na me mate ampa na try to come ma duru se na mtio era me di me tira ta akwala na ma akwala ni be tie na mko fa akwa ti me kwa na me plan phone ka tell say ma be na ede aba ha no na wo fa ka ede aba wona ma ni be dia somebody asema ni bought 12 no somebody be wan ka je se wo tano duma se konfo bi somebody wa se me gina konfo ni somebody ho e ma me be gina ho ade chi a wo frɛ kwasi ada na me frɛ na me first wa mama be gina wo sa wa dumo phone na se ye sister ye kwa wa eden ye bi wo ba bi nti ye pon ya me de ne beba enye sa na wo ka kire me ana ma nti wo ka bi wa fe de me frɛ kura wo mfa Baby, yes, all flower got said there now, will flap alano. And you will not allow it in a cast and aqua, so on your day. Back. One of the Catamame. It's my flammy sister. I'm full of be said. I dear mamma, I to me, charm my Mrs. Saba. And near mamma, Naka, Fakanaka, Colana, you know the Abba, one your bed. Akwara ni wanim de na se sabia so wo ye nyansafo a de na wasa wo ye sa de chi ye no enka wo de akwara ne ba Akoma akwara ni de me fa ne ba sister no wo de akwara ya fo papa sika dudu asan na wo de ma akwasi se wo fa ma ne wo hwa akwara no akwasi wadi mi sika 28 million me kwa na mi so de sika ne hwa akwara me ko fion ala mo da akwasi ne 10% ma sister zampa sister ya ankasa no sister no eni papa etu etire na sister ne kana mu tampa akosi anya wan wa me mu kwa me ne te no obetini agigi mi die acha wo 28 million no ma mama mi se ya 28 million ba wo se me nya mu kwansi mpo 28 million wo de ma akwase de di ye emu kwansi ama ni sister ho enya da kuro me kire a ebu a 2 million na me chese sika no ama na ukra woni baabi a wo ba wo wonti akra ne nka 1 enka wodi sika ema ayi kwasi a wonti akra ne nka kan fa ma ne biem wodi sika ma no enso mamu tobo wodi sika ma no mamu unhunu akra no wodi sika ma no o ma woni akra ne nkasa na wugusu adi sika ne ma kwasi so wo no ne akra na tie baabi akwasi ka tem se akala no woni ma mi ni o osia na weekend bi o osia wodi san so nkwache o Wow, see, a friend that says a man is a mega falan, it's studying his stuff. No fucking crack. No, she was young. I did say some Mr. Fakaya day. Asia was young. And my miss sending the 3 million. I just see our match, and I'm a far car. And see me dancing, I'm fab as 4 bars and what she's young. Me flap with it. Well, do for no. I said, I would hear you, a man in Begina. Ayi achimoda ayi comfort signboard was here and the woman after the week in the moon and me quite out for no drum tell me ko diga and I'm said wo de me ba ye ne wuni ne toto ni ne no a de o hwe akoda no ene nani aye ne ya akoda ne nti ene nsuehie gu ne na ho ne sere ho akoda ne nti wo tempete kwati hasuo ene de hwe wo ba no enti se won tumi anana se a maame eye wo ba fa na mom enfie koto pipi mu nie pampers ya wato ene ho nie ma wato de mo se fa ni sika bre no ye ne woni asem enti sa na ma tie me so me ba o onu so no nim se akwala no won wa se me so onu me ye me fa so ye me ye na kuma entokwa na aba onu aka so nim se ni nia be ma no oburu ofentokwa eja na tatam no ntokwa ne ba ya na me ko na me ba ya na onu su ta akwala no won wa mama wu ta akwala no won wa tatam no da akwala na tie nia ta ka ye ta akwala ni nyini ya no hu senye ada no ati da wase mama Alice na ati ama akwala na hu senye ne maame no ta ka akwala no ye ko onyini ya no hu senye maame no nya ta se sanso ko so da akwala ni tie ni yo wadi se wa kwa wadi akwala ni ko se tokro be mu tokro be mu no odi akra no kokko seye se no odi meba odi akra ni se tokro mu akọ obi hunu enka cha akra ni se yo maame ni ya juwa wo maame ye friend for sister ye mpeni toto mpeni no oba maame wa boka sister akwala no me pa ka ko pa ko no estate me ko woni wa so tietmetim me paka me ko ni 11 years so mo tram na me ko be bi owo ayi na se de wo hu no
Wachini ayade na sese de wo hu no. Me pare mo ha. Yi jai asem na wo keka no. Se hu na wo jai wo keka no. Jai na wo se na Akoma. Jai wo se na Akoma jai. Jai fosi jai wo se na Akoma. Madam, me pacho. Fosi. Ya mfano form. Ana yenye obedience so yede. When you for papa. Akwa na wo chai no wonim de oba no for 9 months. E be koso 2 years no. Exactly. To was who say enipa no o hwe no ne boni mu o ne papa mu o be fa akra no fa ne kwan paso fa akra no kwan paso fa ne kwan paso me pato ne sister na mo ne kaka nya onu akata ni mi wajai for na ma papa ya samuti enipa bi ti se nipa ma ni wuo no mo nipa bonefo nti na ma nipa bre no akra ni jina ne nchen ajiya ka ye junu fa maame no ho no eye dia mo ka no eye dia mo ka ho no ese dia busuafo ba mo hu oye abuo oye nipa no bia titi na mana nyina be bisa amre ye juna kula no ye nim dia be ya ma maame no ma ka je me anti 3 weeks ni ade na mo pa dia ma maame na mo ntumi emmetra ase ene ne nkasa ye mo twan afa your friends are 3 weeks pepe akula iba me minti ho ene ya na me ene na ka wanu tum na ni ma sam no bia na fafo no e ma ne ye ne ne kasa no ene ya na ma ba fi na ma fra me nua so ambre ne interest ne ye hu de be ye akula ene wo sam ma akura ne ba wo bia mammo a mo twenye ma me ne ntwa wo ma no ko ne nchen enti wo ye ade esese mo ye de mo nsem a mo keken nya de mo nya de jitu na bra wo ase akayi kasa ikra wo so ma ko munya abotre me ba na ma ba be pa ma mi chew fi se de me ye ma nya ni ye na sa na wuni ane kan ye sa na wuni ane kan ya anka we ga wu ba jefo na abechirem sa na wuni ane kan ya mama me pa so munya abotre na me kan sa mama mu tie mama na otiti akra me ni ne number akosi me frɛ akosi ka che ne se akra nti akra ne pa che se wonim ya antwiwa number si jina ba ne free mo ba ne hoy wo ka se woni maame ne number akra no phone na wo de ba akra woni so obi phone of ai sika wo de ba woni so obi sika no wi ai wo de ye TNT ba ho wo chire wo nya nto wo ase akura ne ba ye ajuje tene ja ajuno ho ni aye de ye akura na ni mujina 3 weeks tete mi fa akura ne sa o eye sa na fa nipa me say 3 weeks ni ye fa nipa sa 3 weeks wo kwa ka ba yo aye kan se ye njuo so wan wan o be hu be bi akura no ne maame ne wo na ye nzu akoko hu be bi maame ne wo na dia maame ne wo asema won no numa pesa ye de o ka se bia se ya na se ada sa akura ne be tena ha e wo ma no ko maame ne wo ana se no o je tiri maame ne wo ni ase dia maame ne be ka me say na wo twimi ensa matra so ache ebe mi ya mi tinu ko jini ba wati cha kula kiti na mo fle ma be tinu ta mi de ni ma tinu ko jini fle ko pesa de tinu ni se e sa na ye no ida ti ye jina fa ma no ye na no na ma mi ye de mo ka wo ho no mame mo dia mo abusuafo ni ya se gbaja ye ni se ye ba ko ka ba ko a wa kampempem asante kotoko ka ba ko kampempem eti wo dia muntu ma na mo ye mamo ene da ban ye mamo na adi ko sijuada monko na monko hia ye ntwewa na mo ne nko ka de mo ne beka monko ko hia no na mo ne nko ka de mo ne ko ka enti sa me ni fra ko si no e ka tira ko si se eye sa na eye ade so wa tira ko ani se me ma ru wa ha se na to aba ye si me ma ko ani metena ho sa abi ye nko ma me ne nche ni ye ne ma me ne ko kasa e wo se ye ne ma me ne ye baako say mo de munya maame ne ye baako maame ye baako no se munim papa ya nka mo ye ya nsa na mo ye ya Akoma eye ni nuaba wo hwe ni nuaba e ko betumi se mo ba ne femu a ko betumi aka se mo fa kora ne nko ne mo ye no mama na hye maame no ada wo ye bodin no ko bi baka so wo mu ti ko bi ba na bata no mo tuwa na mo wo se mutuo ansa na de besiasi be ma mama mo ha Oye so ma ko nyame adom ye de nyame ase family mu dan
But as Simako, my entire phone at Tifuna. Baby, I will hear free be a Dauda Bar Hospital Brainy. Your Barbie di Brunya Yacha de, Obisha or Bechawa de, na Ninjamuno, and Nigeni di Bediasmas, and so Yario Wa, Yeka say Brunya and a bed in their movie. Ubu our plan is all Bechu be a dear, but we knew the Everton or Quine so. It's in a break a crady anyway, Dauda Bar Hospital, Ekai will say, Yariana de Abu, ye did the any and no Monanya de Bayari. Now so na yare sabia ne do so nya baby na kwa adanse di ne be pintem obu a watching hospitals ahodo herbal centers ahodo ye kesa ikro bi wa ote se ye be kan adrasam a radio so na TV so na wachi ni every one na watching channel no ye be sure say ebia ne ene woda ye chi akwan headquarters no Western North region enti mo amhwe e was ridwa be so wasanwen so we also the biso ne mpotem nyina ye chi am nyina asanwen so no ye wo eye memenda kokko Abuaji Krom Kwine so eho any headquarters wo na oba Santa region dia be se bosumi nsie ne bi new branch kra we just krapa Metro FM abrosan na kan na Metro FM mu no eho ne ye adwuma joda kopem memenda enti ba bia ofia obeba bia no ye wadaje wa abotre de behwewo ama ho ato ye adwuma joda kopem memenda numbers a ye use we aso ye no o TV a o screen na se a egu ho o peke na ofre ya ye na obekasa anase bia na wutie Akoma FM ye mfa ye numbers ne ma 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na 0201 681 717 0201 681 717 Marco aniji samba ko ne say sisi e bae na kamia say na wotwe bia na aniji sempie wo ye hospital na no bna de twemu ya ne nua pema ba ko ne yire bae bo mo bae wono mba ne feso ne nyina ne say o ma worry for the past 8 years fibroid inti no ba no intime mfa fru but ne lo and behold nyame nam Dr. Dawood so ba ne nyam 3 months as I say Dawood Bar Hospital ba peja me man say peja e man no so say a doctor is apa ho na yenua ba man ne yire ba hospital ho eni kasem ne eni gisem say o say emfie nwotwe oba ne nya fibroid ye di kan fibroid no credit di kan in surgery oba kan say an operation pain now so still na warning ma ye call still fibroid na na da so hano but ne oba ne nyum 3 months dia ene wakoye report kire se oba ne nyum 3 months eti odi ba be kire Dr. Dawood na nika enije na samba ko amako ka so ne se nyame adom na oba ne wo a akoda ne maye kra ne aja se yetudin wo ye be mo de ne beto Dr. Dawood wo ye oba nso a ne din no se nim wo de Dawood be so ayo na se doctor ni munya ye ne de se de abadi aja se ye to doctor ya sam kitu ba ne ba hu baji bi nso anya bi that's wako eti otumu se enije sem ene ekoso obi a wo hwe bia na fibroid no I am man ya to Dawood wa nyina yeah Dawood wa nyina yes ha eti baby a hwe bia oba bi wa na fibroid no say the ka no where the kind surgery ni be call hospital doctor catcher will say ade ne san aform aba my ade ne san aform tumor ne san aba for any chiro Dawood Bar Hospital oba bi wa fibroid na ma sebio obu ne nsa moja no ba bobre ba bro so onya no menses a otu moja bebre obi nso ha ne menses no eba within a month na eba be se emprensa ansa na twa eba nso wote yaw ankasa obabi wa fibroid no ama sebi woni be mehie mu a edu ba bi anka empaso nkita ho de ye nije oba no be ma afamu no ote yaw ono no de no ote yaw obi nso fibroid na ma ye kasa isisi ano edu ba bi ana ya ase ye ne ya na fu no obehu no aise sebi wonyem wo hwe yen anase utie ya Dawood Bar Hospital obi a emfie nwotwe awo ne mma ene nyame adom onyem 3 months aye hwe nim se nyame beso yoba na somdwum enti de ha obi a wo yoba fibroid for ne chemo ya so ye afi be man so a wo hwe ye ba wo mu a emema ororo bebre a ye play be man no oba be hie mu na oba no age de aba no wa keep for 9 months ebre no so anyame amana so ye asomdwum mema bebre wo haw e wo se obo otimi no oba di nhie mu wo mpa so nanso e ba wo na oye ya ema
obi aya awedra be de o da wo ba hospital say to anamo bra ebi a wo sperm cells no ahoden wo fom ebi nso ameka say quantity na esese yenya no edoso but ahoden wo fom obi nso adodo na esese be ma bi enya no ne de enru da wo ba hospital say fakabra edweso krapa Metro FM abro sign no emu ho ana ye adwuma bra wo hwe ye numbers ne go screen na se ana obetima asan afre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 pani bia was we be information center na mako edura ahomachi no num bia on information center ya ne say radio nokwa o say osori ahomachi bia do ye ne say 5 to 6 a.m. no or the ball that would bar center okay diabetes I'm a crew down in night for the past 4 years and the doctor buano a treat I'm a a doctor is a meeting nika can I na trousers and a diabetes and also a child bear man a week in one person Papa said doctor is I'm a year na e come for me and he some be information center and was some the ball when they were into be be our hey diabetes and then answer na the world diabetes day diabetes ni nim akwada nim pani enti bra wo hwe so wako hospital ya diagnose wa catch us so we sichire yade so de ne type 1 type 2 and na say gestational diabetes to anamon bra ya so ye ne obi die ne ho ato na onzo benya wa yaresa obi ani ba bi okwa ne ho to ne tem enti bra wo hwe diabetes ama obi wa edura na Johnson bebre was science bebre diabetes was so edenadi but obi wo ho a ye mfa attention enko so obi wo ha kakra na nsukom de kakra bo se wote se nsukom de no wanom nsuo eduru time bi a wo ye adwuma na fa awie mu a etimi ema wonum nsuo but diabetes no consistently wote se nsukom de kakra na wanom nsuo edura na dwonso a wo dwonso be se mprensia na mprenso ansa na de ache da wo de ba hospital se faka bra ya so wedwo krapa oba diabetes anase mojabro so a hawo na edu echi no ye beboa obo diabetes nti otewa otimu se o filise Johnson de no nso mema na fam pese ni prostrate no ogina obechi mu ansa na Johnson ni biaba ono ate se bia kam nso ma ko se beye beba sa mema na ehweye no wa mada wo de ba hospital na we ntu ho ana montem a ebedru ba bi ye de rubber beto ba mum ebe show catheter but ya show catheter and now prostrate one ba how nso a oba ya so ye wedwe krapa Dawood eba hospital si dua ma yaresa de obi aba wanya ne de no ene ho beto you see enam yare no nso akoye common Marco akoye common to the extent say at the age of 28 years na syphilis ama ensane ho nyina nsate agu no ho na sebi ne be ma ho nyina agu nsan ye kuro aye kasa isisi ada wo de ba hospital nyame adom ensan ni nyina hye a akase obesi ne dadam no ka kire doctor say hawa a wafamu a maka obi wo a ochewa otimu say ne nsem asa ne nsem keka no na ne nsem asisi kokoko eno anya nsan bi ehye da ye yi syphilis ne timi e de sa sign ne ba be ma bi a no ba bi hwe ohunu say nsan ne sisi ne private part ne ba no so ana ne be ma no so otimu enye hene ba nso no ba bi a na nsan no foforo asen aba on se no nso syphilis ne ba esunsun sanso ne bia ebetimi ama be ma ho adwodwo kra sabi ebetimi ama waso esi ebetimi ama sabi weni afra ebetimi ama awo ho be ye den ama oba na ase be ma mema bebre adwodwo be ma bi betimi afra doctor isi ade akanisha kasa de akanisha na nim se enkomo no so tia net matiase because ade no yes a friend baba so Kendall so do so aya na eden ehimako enti be ma kwa adwaye udware be ma bi a check sa ne ma ade achi bi ahwe obi di ehia mana yese nkuruma afa de fifiri ba ebi de kwa eti sekre yo so ahoden san ni musa so ahoden san se de be ma so de du ahomachi aye si canopy be ma bi si canopy ahomachi eno na ma no aware oseje kwapra enjina so Dawood Eba Hospital Zebra o sa hawi ya Dr. Dawood ne nurse se pebua your numbers ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obema wukra na se wait no wotimu sa phone na pese ye page mu mawa wo de frey ana wo ba ye bebua fibroid na how ana se stroke wo de hie bi
nya stroke out the fan to came na ma ku fan bra ya so ye na wo de ne ba stroke na paralyze no ana ne fa adwudwo enye adwuma stroke ama sebi na no achia obi wa stroke no ache no ne ho ya to no ba ne kasa ne mmaye obi na no so kasa wo ze ne ketre mana ase mu ayi ne du wo de ne ba da wo de ba hospital a testimonies be bring na ne ba within 6 months ni ema aba ene yese ya pa ho no doso mema ba eni jadum kra ene mema na boy homra ne obi timi ba at the age of 75 years was a doctor say amadwuma na eja ni dum pese wo pagye mame ahode no na 75 years nso de say Maa Akos sanke yebeka say edu extra time but 75 years e prese ne be mum be yeden na how much a branch or 20 and a 30 this all kono madru bi ansa na wetimi no ba da Daude Ba hospital say to anamo bra yebe boy yare bi how bia all satai for ni nyina ye kira kwan wa dwuso krapa Metro FM wa ehode ye adwuma obisi KGT FM dwuso ka na obi dru Metro wa do wasi numbers ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 Daude Ba hospital osidua mayersa osidua mayersa for native phone so ase nyame enhira wo papa that's ne yebesan ehia biem na mekunu police ne bi o CID na chese wo tie ye na ne buafu ya ka se oh hoi wo hunu ne wonye ne buafu pa asam no ya bufuo mami esto se bi a wanwoda na obepeni nua be ma sabi oye kwarense ne a wonhweba ba hwe ne na nkodi akra na ba be ne de wone ma enti side na obefa akoda 6 months ukra ba mami no se 9 months akwatena ho ahwe no abonofo na 6 or 9 3 months pe akwa so an wo so na adanu a wo se wo mo kontokwa da be ma na ji akora na free wonsem enu anu no ene 11 years mo be fa no anya busuafo agusu a wo mo baje phone na keka asem no ma mi sa ho se na wo ne ye frequency ne line nko aye busy ahu se o frequency a eya wo bisa kwesi se kwesi anya bia enti fosti ebisa wo ba bia akora ne wa na eya wo ye da se Maa Akos me bisa na pa da bia me bisa no e bisa ne se edi enti no won pese obekira kwala no ne maame ekira kwan o se kwan ya fosti fa so koye no enya kwampa sister mesra wo se waje ne se wo hwe na maame a wo de na mse kwasi ahoden ni ho akora ne ba me chena no so na me ye obi adwuma de menye bia no na me de hwa akwala ne se be ya obenyine dum pempenso bi obehu se ne maame ni ti wo de hwehwe ne maame titem bia sa na menene kan na me bisa fosia nim ba bia fosi fotia ane de me hu da enti ya me nwanwa sa fosi ni ka se me ka kire ne se eye dan ya akwala ni nyina wo beba ana se minim se minim se wo yetani a wagimi sa mi hu ni ba bia ne nkasa kosi se wo frɛ me mire bi atwam wo frɛ me ka se me nua ne kire ne sa akwala ne maame ni na wo de na me number ma no frɛ me ofro kwa wo bufu eti wo frɛ me bufu na me se fosi ade na wo yesa na akwala no pɛ no ne ti wo nhwɛ wo sister ya ne to obi na no na wo se maame na wo maame ni mi o eye de ya wo ye flaflani na je se wo kira akwala na chi wo eti wo na me bufu ya na me se hwɛ de benti na wo sa wo keka sa wo nim se wo ye flaflani na wan hwehwɛ no tama no so ano enso ni nyina kra chi no ofre bia na akra no ma ne kasa wo bumfu ye akra no kwa phone from ne di nkomo wa bra wo bumfu ye o ya wa sister ada ona say ofre me o ya sister fama ma ambra na me kasa na da na phone na ma akola yi because me nim say ka wo beba me nchen na wa be boa me ne kwan so no me yale no Maa Akos anya kwa de fa wo ma fa na ha ha mi o me kwa you operation o me nya adwuma me ni kapre ba wo kire me se wanya be ma mo akwaje proto si dan ma me so me di me sika ahwe wo ba no ama sisi amani ase sika na me kofa no he na me de akoye mani no
Chese wo bu mi kwasi ampre no. Ai, ye da so bisa se sika sai no wa hwere wa akra no ho ye da so mpo bisa. Ni nyina na betimi asese. Da bi mintimi da. Wana dia kwa wakra ni free wo. Wa international sa akosi se wo di class 5 na msi mi ho nso. Na me de ne kwa aban. O papa kura wo ka che ne se wo yi ne free international kwa aban na ho nso papa ntimi asese sika kwa aban. Wono mo sana. O ye correct ni. Sunday wono mo kakara na chese. We dia wono mpa. Na mintimi Maa Akos ha ya kwa ho. So ho. Eti chese me de me ye madwene se me ye wrade so adwuma. Ama manya problems bebre me yale o. Maa Akos me yale, me ni me use person ya me hu. No kra na me na wo kan. Me be di manim kakra na me first step see. Because one come ho me poli. Ama me ra ho be wo de be yi me mu kakra wate. Ma me pede o mu kakra na yeguso fra kwese. Yeguso ye fra kra ne papa. Ni ya hwese anyenye bia no na for send ni ska 28 million. Wasandi amana bedru ho awantumi amfamu kaprempo amma ne sister yi say je na efa hwakora no no na de no to school mu initially no ko international school ne ho so say no se kwa ban school ono na de akora no to mu se akora ni nya 11 years ne de wahu ba bia wote o but uja ne ho nkora abremu ne de wuchiri nchi wahu no wanya 11 years na yesoba na ye ne de wahu no enti magic be na wo ye di hu no ya wanya sa magic na fa hu no ebra na akora no uja ne ho 6 months or 9 months no ipa bonefo ados we wiase ama yenko yo ye ko dwa so na sade awia na bo hyiren sa no ahono we ne se fa na wia be ma ene nsuo ne nam eno nti eno nsuo dia na cha se eye transp natural mineral water bi ne kura mi wa chakehwe Maa Akos so na ebo ne de no na ya he etufi ha no ani enom wa chakehwe no kwasem na nakuya emna se bone toko na naje na so bobi na de akeka ko idie yesu papa wo hwese de no kwasem so wo kodo ne ko obodo na woti onu ma ne mra se toko idie ezio ne ya transp natural mineral water ensu papa wa hwe hwese de bottle isi ho yi a ezio na akono papa ba bi nso a wo mutu no ehote kama eno nte wo bodwa anase wankasa kora wonsu a wono mofie ne de typhoid nsem ne ntino nye nsuo bia ne enom transp natural mineral water hwehwe on ma kire kwan ewo ya Gemfi street tabre atwema nwabeja Ashanti North ha yi a na wono na de wo pa bia de dwuma bia bomodin afrem 055420 7384 0554207384 wasi abodwonsuo a ekanya woni padua eno a ene transp natural mineral water divine eye clinic care esmen kancho se wani no nansen enyine ni ntino wokwa asonde mu quotation no gise babure bidie hwebonkum na hwenifa atwrade ne sayanketo ya kase onyade se wohunom one first person hye ne ya wontimi nkenkan bomodin asa wo space no wodo wani be kire mo ewo divine eye care clinic na wo so akono no mahwe wani ne kama ede ama wo monwuma die mo no wo specialty no eye optical elevation service afa glaucoma test wo mo eye bi general eye screening wo de wani no yade nya micro bra no ko na wo monye screening no emfama lenses ahodo ate say progressive lens any photochromic de na bi wo ho bifocal lens ni nyina de de enante ne de kenkan ni nyina da wonom e obi wo ho no ma wonom ahye design frames kama wo do lens no etuma no eda fom eno ti hwehwe on ma kire kwan ewo asafo VIP one more eben bus station no enchen ho asafo market be bia VIP bus station ewo no ho na divine eye care clinic wo mo so edi dwuma bomade akom na wo mo hwe wani no ema 0244175788 0244175788 de wo to kwan efna ni kire mo ewo Emax Global Link Limited wo mo edu betu kwan akwa Canada US and UK open Schengen visa so a eye won makachi na wasa wodi wani ekirem sa wo ye nurse ni apom de adwuma ye ni wo ye cheche ni na sa wo ye bank adwuma bia wo mo na pesa wutu kwa wo ni abusua ni nyina mutu kwa ye bom wo konsra hwaba anasa kwanto ho senka ye nyina de eye Emax Global Link Limited wo mo edu betu kwa ya wo mra ho passport na wu a wo mbehwe renew ede ama wo ni bi kura so a wo no behwe atoto bibia kama ede ama wo no be ma working visa afa de odi kosua de ene visa bia wo behia bia na timi aboa
how abo sese won krofo ma so no Emax Global Link Limited be hwe aye bibia fanfan na wo mo e ma na car rentals so e kanwumedie no hom eno ti kumase fo wo mo asafo wo mo ne Senate office no e na edi animhwe enkran so Wager White Cross wo mo ne West Africa Decotals no e na edi animhwe 0205874034 0205874034 ama medase papa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumedie no ano asuguso a wutie no ye maame e friend ya entwiwasem enene ya transo ayeka ene nua be ma ekofo ba na wone no awo entokwasi mo be ye jakora busumi nsia e de no ato be man so ebusuafo hwan na ekofa akora ya hwe no ma entwiwase mia kasa mefa akora wa hwe no a abepem 11 years ya dodo akora no ama akora na fa protein bag asesa ne magum akora busuafo fie wabra o mentumi ama medama mi ase eya baba mame mo hawie Maa Akos me Joseph pa me atom me hoye ye de nyame ase family baby hoye ye de nyame ase baby hoye wo da doctor ase papa ye nase ya se da onyame ho ewie mo bibia aha e de ba Piwak Natural emreso ewo Akoma enafe Onua TV na se de ne uhia ye wo de bia edi apomde ho enkomo no enenso eye ya wada ye ne uhia se ne se eye Piwak Natural e de 3p garlic mixture abadwaso ene ne wo ahia ebo apomde ho enkomo enenkomo ye ne wo edi efa frequent urination we oboso bi se wa bo masem so na die nti etisa ne se obi wo hono mu a wanim die nti a Johnson tentem ayare o eyade a eya papa because ema wuntumi na ema wuntumi nya adwuma ema wuntumi ntina kamu ema wuntumi nya sede wo se wo ye ema wankasa ho baawo enti na twipine wo TV no twipine wo radio ne tie niema a ye no ebedi nkomo ede afa ho mama mfie number no enikan ema 3p garlic mixture. Je number ni sisi na efre doctor na doctor ene wo enkasa enfo wapomden ehom. Ma moye reso no nche se 3p entumi emwa. Enti number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Obi krobeka se Johnson tentem na se frequent urination no eye den onse nyankopon bo nipa se e wo se wutime dwonso e ma wo a ho ba wo tika dwonso kora de nka wo dwonso a wo ne obi ani asem se wo bete yawo se de mfifre etewa etewo ma wo hu se wo hu bibi wo wedi ani no saa na sa wo dwonso so a wo se dwonso no e besene koyo wa bra wonte yawo wonte bibia batene no obi wo ma wo dwonso a wo te yawo ewo baabi a Johnson no efri ba no enti ma no ete yaw ewo omoma yem ena mema nso ete yaw ewo mo bema mu ede ne kofa saade we de ba se wo Johnson na Johnson ntumi amesena nkoyo se de wo pe no se nyankopon ye no na emom ehaw ebi eba abra wo Johnson a na che se frequent urination anasa Johnson ya no ana Johnson mu ehaw no wonso anya bi saade ebetumi asi wa abra Ojunso twa no ehaw bi aba ho anasa wanya enemu yare bi saa ne memienu ene bema Johnso obejunso tentem ana wo Johnso a obete eyaw ewom enti yenhwe ne ma hodo ebeda adie amu ahunu se Ojonso na wo Johnso no ehaw bi aba ho de di kan se Johnso na wo Johnso no ehaw aba ho a obonsa wo Johnso a eni kwansen ka wote yaw bia enso Johnso a wote yaw pa memfa nhyia siemfiri emma ne ho obonsa wo yoba na wo Johnso a na wahemfie na eho hyehyew na eho ye wo ya sebi ewo ho no mu a Johnso de wo pa enso kokoto okra sa wo Johnso a untumi nyonso Johnso ne bank kete obi nso de Johnso no se de wo so si Johnso normal no eba bebre enko oba adwuman oba Johnso be 10 ansa na wafiri adwuma wakofie obi nso da na dwo a obetumi adwonso da mu tese the whole night no enti basa na wo so te because the more na wo dwonso a wuntumi nna no na wo so te na ete we tese wo dwonso no ehaw abem eni kwanse ebasa ena bema bi nso wo ho no mu a ono so wo dwonso no na ne bema no emu hyehye no o dwonso no na ne bema no emu ye ne ya
Johnson betumi ade bema bia obetina fa ko akyem saa Johnson no emma obi nso ho no mo a Johnson ne ba bebre enti ama adwuma kora wontumi nkobi ena obi nso ho no ma wo Johnson pa onhu se wo Johnson eye haw bebre ne ehe nipa obesie ade ehye ntomam ehe nipa pa medofo sansem ya meken a esi ewo Johnson ho no wo Johnson saa ne me ya meken unhunu bi edru ebeboa wa ye 3p garlic mixture the entity say 3p garlic mixture eye emojemu eni entini mu adwuma enti bra wonum 3p garlic mixture no say ye infection bi mpo na se wanya ena akofa saa Johnson mu ehaw no e de abrewa ebra wonum 3p na ehye saa emoa na se kora ye kan say ya unhu this wakoto 3p garlic mixture na wonom eho na abehunu say ye waduro ene ye waduro oba entna se emma enemu yare emema wo Johnson sem ensei obebi wo hono a otum se wo Johnson a wote ya opa na himfie ho na ho hyehye no na se ho ye ne hene ne ne mfitamfita bi efri na himfie wonom eba time a won konkonya asa ehaw no so no na wonwonson tentem but efri se ne wonya gonorrhea ana syphilis ana wonya chlamydia no ena ma ne Johnson no aye tentem obi kura Johnson asebio na epu ohuro na se enka bi ewo Johnson na se emogya bi ewo Johnson ema ne mema nyina ena bema kura de won hwe yi a na ekofo ha okese de abrel because drobe na bema efri wo blood ne mu ba amu adwonso afem no enam prostate ne mu ti se wodwonso twa no ha ba ho a bema ka hu se o prostate nso ebenya problem edru American for the amount oba bema eye 3p garlic mixture fred doctor sisi ana ne eni nkomo bia wodwonso twa no ha wa ba ho ana wotum se wo mema yomu no niema nkoyie wo Johnson a wote ya wo bemem Johnson ne meyie obemem hyehyew emu ya pepepepe wo Johnson bebre wo Johnson kura wunhu obu ono wa Johnson awie no na Johnson bi se esoso egu ne boxer shortum obabi ho no wa Johnson awie no na Johnson bi se esoso egu se bi ne panty mu eni kwa se ebasa oba de e wo se wo ye wese ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kaisa edru me ne woka ho asem enwumere awie baabi a wuti obu no wo hwe online eho ye enwumere eho ye anopa eho ye awia medofo Ghana de eye awia bremu ne ewei eye 3p garlic mixture die number no fred doctor sisia ma moye reso no nchese 3p entumi ensa wo ya de obi wo so a edi ne bede de mu ohunu se Johnson twa no ehawa ba ho usisi mutimi ye wo ya na wa ya se ye wo ya etimi so wachi wo ye ho hwea enye yie obi nso wo ho no mo a na ama Johnson na wo Johnson no ochim ansa na wadwonso obi won so na ya se na edwa no na eye ne ya na ama ne bonyina afono no ono nso so a onya ulcer obi nso wo ho no mo a na afei Johnson kura ka no a ontumi control ne ho nso obi wo ho no ma Johnson de no a otumi hye ne ho so kakra ansa na oduru washroom ho a wakwadwonso obi de antesa wanka ne ho pe ne wadwonso agu ne ho we che se wo bladder no ehaw aba ho edru ebeboa wo eye 3p garlic mixture obi wo so me koda na joa na ebia menum nsuo bebre ana menum nkwan bebre na se medwonso a eno so ye hawa na ada bi wo koda na wonum ano ne bi drink bi nkwan bi na adwonso bebre dia eno je se de wudi ye na ema wodwonso ba wo koda wa anye sa ne menyina ba dwonso na wodwonso ntentema na dwonmu ni nyina dia na che se problem ewo ho ohia 3p garlic mixture de eye wo no o de freyen emfa wonsem nsie kade ye obia eche doctor ye no obedi nkomo enti saa ne mai a edade no ebede na akwakofa saa ha no abrew Johnson tentem no ede ne kofa ba medical boso de akyerew ennem yare etimi kofa Johnson tentem ba be ma wunya gonorrhea ana syphilis ya etimi kofa ba oba wonso saa ana wo Johnson twa no se wo kidney o se wo bladder o se urethra no o eho ka utimi Johnson tentem mema so mu prostate no eho ka utimi Johnson tentem oba wonso nya ennem yare a etimi ma wo Johnson tentem
ɛna obi nso hɔ no mu a ɔnom nsa bebree etumi kɔfa saa haw no de brɛw te da bia yɛ de piwak natural yɛba ne yɛka 3p garlic mixture ho asɛm a ne yɛka kyerɛw sɛ ɛnsa no betumi a na wagyae untumi nso a na wate so na aboa wo gye namba no sisi a ne frɛ doctor yareɛ bi a ahyɛ wo ho akyɛ wɔnom adura ɛnkɔ ka hu sɛ 3p garlic mixture ɛbɛboa obi on mo se mako hospital yɛse manya dwonso twa mu ɛhaw ana manya nnam yareɛ bi menum aduro 3p metumi anom bi ane obetumi anom 3p garlic mixture na emom onum hospital aduro no a manindi 15 minutes enti onum hospital dia no wadidi edi be 15 minutes ya na wanom 3p garlic mixture woni aduro bia nso no mu a na wo de 3p garlic mixture aye waduro je number na frɛ doctor ne no eni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 make us say e bia baabi a wo no o pe 3p garlic mixture ni bi ato ofra ma yenhu baabi a wo ne yenche baabi a obenya bie ena obi nso won ma baabi o wo no onyanya bi ntoye de obetumi aye nie bra wugu so wo pe 3p garlic mixture no hwe so obenya empempura haban no apɛ eburo ne ne pɛme no corn silk na afe wapɛ asawa nso haban na de nyanya aka ho ka ne nyina abom na wannoa Maa Akos beboa papa obi odwonso ntentempa no ebeboa isa ha no efiri ho wo kumase aboru akole na keba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gapson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral no ene dinhwene mo okotema community 5 a Little George ewo ho Madina eye Health Alert Clinic ena wokọ Kingswalk ko Sam ene Angel Heba so a okanshi number ni 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture that's an eme boy no be say yankwa ho mane so ne ani akwese ne komo hello kwesi me chewo na ho ye de okay me da se papa akwesi oba abena abena me pacho edie ne si ye wo oba woni ne wo abena ntemu e ma wotumi jai akoda wanya bosome nkro ho e ma wo sister na hwe no sa friend man biem sa friend no mami biem say your friend the phone na ye busy nyina no e me sana fosti ene ne gina so edi nkomo 87.9 one ne gina so di nkomo etiefo akwesi ene ye friend no ne na kasa bia na maami ya ne pen ho asem no okofa akoda no ene one ne tira ya akwesi kura ka che ne so mfa ne nkomo maami wanye ye behu kwesi hello kwesi me me say ma bena breben na omame ja ne ho ekọ ye ma wonua ben na tete no so bena we ni again education ai woni ne tab tete de na si ye enye onisia na we show you something when it is you know after you almost say something now akwasi wa ho mani munye ubenya baabi agina ye kakra ma me ne wo ka no mi tibufua hello me say first oja akoda ne ho koye na wanya sen itu me say first won pra first a woni ne wo babena oja akora ne ho koye na akora ne wo sen reference of course Jack Randy. No reference of no be 1 month. Getting to 2 months or 1 month ahead. Sa da ayadan na for still Jack 1 month. E de no eto wo so. We ni akasa kakra we ni akasa bia boni we say bia say na say.
ye wa kasa chese na wo mani sika hwa akoda no ho abufuo ene odi gya akora ne ma wa na kasa pote ben enye akaka enye ai special ananse bi we say ense na me di kan se bi a cho say oba de oni ni wo ho no mo a e de abufuo ba mo taw ni tu ko ni fitani no ko se fiko e fa so ko ejo ti je ono ko ha o fi bi ni amne na kwa me minister bu ko na dis awo ko di o fa so ko ti trust class na ba because I say I feel I'm na ba fi so di church me me mo na obi ani o ki ko aba di akra na no pi ko wa dia o fi so you dey sadly na me tu ko na ku so no oh you go fi bi a use something and only about ka so bi sana dia en so mo so ne bu fu ni ka sa ka se ya so no for no etu ni se oni ni tina e na no ko un tentem so dia atam so akra dia utu akra ko unti so ba mi makami ko dia ne se de ba ni so mi de bana o so ni issue mi pa cho wo na wo je wo ba wo ka sai abena say wo je akra no ho na akra na nya 9 months unso si akra na nya 1 month ekotu o so ja no no ere wo si na akra ne wa abosome nkoro so si no wa abosome ana abosome mi na me ka say 9 months was we that time me to quite low you know it's how si no wa 9 months ana say 1 month no e won ba santa me say ana me pay kasa too much oh sister si ya me kan say for si ja akora no wo ho no wo bosome ba ko 1 month ana say 9 months 9 months so 1 month is yeah did you see what ba woni for say na ete dan ba ko no dem na unim bosome ko akora ni ayempa ni fi fitness it no ono already ni mama na ni wo fi o de pacho ni mama na abena ne je yakwa ne ma wo na so wo na wo je wo ba oh da bi we ti na je ba se o ba ni se ono no ni akwa me ni isaye se na ne ko mi aye se bi no asema twamu no be se papa me say baby no aye afan se bi nyame ya do on ko mi ko de ina mo awade pe na on entina fa ko na ya kan se mi nya se bi ani chichiru bi pe pacho for self na wo no wo ka ko for se bi be sa dia ba we see me bi sa se for si wa se wo se ana ya fani ina shia ina no ko ina bere de na ya obi bia so bia ba no bia wato no yiri de enye topa ena enye bufu se ebi obi akuye obi adia na se obi akwa ko obi adia so me pacho to bo ase ni se wo mo pe na sumdwe mu akwa mo ye na sumdwe mu de na me bi sa se first wa fra wo ale first ya fra wo se ya na first ai woni na din ko first ya fra wo se ya okay me da se pa me pacho oh da you enye se ya no fra you o fra da ben oh I check a crowd right now our friend here and wa frɛ wo oh okay eh fine pa me pa cho ebra first jaya akora no edine ma wo no hwan na wo dine ma no so one ne ntina o so one of them ma ai hwan na wo di akora da che ne ma no se won tete ne ma me say ebra first jaya akora wanya bosome nkron eto ne twere wo be ma ne so no hwan busuani bai wo sister bai na wo di akora ne ma no so one ne ntina what's one of the akwana hi hello why na wodi akora ne ma no akora ketua no why na ade ne ma no say be a sister asumesi tete me bayi mame na fosti eja na to sister ben then say the thing there say what sister ben sister no o mi sister penu my girl and my girl so for ma sister penu so no sister okay enti first jaya kra no to wo so no wo sai adechi ye no wo bai ana wo fra ka cho say bra kwasi e enra fo so ne bai abufuo
ɛna me di akora ne ma won ti kire me ba bi akora ne wo na me kofa ma de me say for sidi akora ne ma wo oji akora ne ho no ade achi wo ba se kire ba bi ne ba ne wo no won kofa no ema eye bo apayo na asate na wonte okay me say bo apayo na asate na wonte wanu num bia na mu ben enye ayi a me bisa wa ne me di nkobe se kwa de ayi enka dedenim first dia akora ne ja wo no brebe na osa bai so ba gine ba Akoma kamedi wote pa wo boa pa wote first so sorry a wo ma usika se fama akora no wode ma wa no wadi wo so sister yi a wo hwa akora no na wo ma ne hwe wote de America ne pa Osiro ka ga se show si ana se ono se ono for no de wate wo hunu for sikas wo di sika bra wo no de wate o very riska no de wate na te sa boa pa ye na wo ye no te de America ne se de America ne na ku nyina no e kwa hwe ma me o ma riska bia so no me no how I'm like you know frame o ka say o frame because me onu ne o ja kan ma no ko you e no aba etunu ni so wo ja kwa no na musume nkuru no kwa no ene wo ba na ne chia na wo ba na kwa nya 11 years I want to make sure no this account for this o mommy still mommy 28 million I fun of it you know so 28 million mommy enti wote de na make am wo shede ye ho te se de na wote no me ka sika sam de wote because kasam say first so wo bre wu sika no ahyew ne de wo so wate ayi ano oh da bi en shame na we dey say shame o mama is to be an so en shame so what discover o say fama no yeah you say I shame say okay and na mama mi say say e bra first dey akora no ho no minister no ho no was still friend so be ne ba no na say me phone number mo na won chen ba bi o na do tunu ni no bon komo sadly you need to see who ma blame which be some we for one ne ma no ba mo so this time which we friend no be say now no don't know after cricket I don't know who say ma me dey was say maybe oba fie no me ya le share say ma me ni so it is something no ma bi wo no mo a ya ma mo funny high that so let me show no so 28 million and ni na ye dey 28 million be no dey ma me na kwasi akora na wo send wo sister sika si na wo send sika so sister fan hwa akoda no we send this guy bi sister no o to no so station mu sister no nya me boni o sister do aya ma me na so mani pa ti bosumi ana na watwe bi ana send sen what you say bosumi bi ana send sen no we see ba o me ma shop go if you move fast sister you go na carry bit na africa query so that can me so we so me more sister sadly se bosumi dia na sande sen na ma sister ne mo nyina be bata so ni nyina chi no me ka kan kiti me nya bia no mi sande mo bi wa se ni ma sande mo but we do na so we ana me achire me kiti kwa no uti mi friend sai ko estani mo na so sister asira bia me no me ko na me ko ko so dia ko kuma tu yam we don't full person me for me it na me boys na ko adwuma no ma me ka tra it's only one guy to be a mini piano. Vraiment, et donc comme si de multi-piano, tu sais de moi mini Barry. Non, Adam, c'est ça que tu as mis sur le. Tu me sens ça. You want to hear another piano. That's the thing we know. It will never come. So, it is not be on my me standing there. Yes, we there. Yeah, but you know, as someone can say, we need for Naeba, and I have a fact that I know. Sir, dear plan for see the for see I see this I'm here for me team over years I see ti ba me so enti na for see wonim dada se we gya ya bra ne to ho no ya twa na hwe no o ti dey ya twa na wonim dada se we gya akra ne ma wo no ya twa na hwe no wono na hwa ko ya be sin ne me say wo bo for see ama ne ye ya be sin ne am no ka say wo bo for see ama ne ye ai ma bla fifiu ona so fifiu say wo ko he aso ni so ni ba bi oko so
me say wo bo fosia ma ne ye say akura no oja ne ho no wo sister yantwiwa na hwe no oh me say we money 20 million what shed do say she na what she o say nsa na what buru ye bisa question wo bua pa na mpeso be yi no wo bua pa ana me fa woni watam say menya dan me bisa question na do na me didi watam na wote me didi watam na wote ba me bisa question na wonte me bisa question na wonte ba me didi watam dia wote woni da sa akra yi na wotwe me ensam ne wa free wo sister no ho e ko wo maame ho what say akoda no na wotwe me ensam ne wa free wo sister ho e ko maame ho me say won't say akra na free wo sister ho ko maame ho as a father and as a nua bema ya wo nua ba hwe wo ba de ma na nya 11 years e de asem wo free wo nua wo free wo nua ba ya panachawo what fe wu nua be ye pa na chelsea ade afosi aye no enye what fre no we say me fre na what fre na ka ade asem kire no we say so so dia me say what fre na ka ade asem kire no ade asem so ba ka kire mo what fre na ade asem na ka kire no we ma fre na 11 years no kwasi se ka do sign na we se ka sign na kwa 11 years wadie 5 cd we are four pa what una utu we are four pa wo kontra enkran no how many times na wo be Kumase e de wani be hwe wo ba no how many times na wo be Kumase e ba wo sister ntwiwa ho e de wani be hwe wo ba no school a wo ko na wonim munyini free so na we upon back round one for so chain patch obo but I upon ba and one for so chain Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na no na wono de no de ye adwuma say say friend Dr. Wonder na sadi ne kura wanya ne we ya roni bi o no de bibidro sane yade na roni ne hoto no was oh you are wonderful doctor and na ye Dr. Wonder say aka ho na de tie ne say Dr. Mensa say bolmra ne Dr. Wonder no abiri bia wo ye research osua de etinim die mu no wo ko nanim da bia na hwe so de bibidro asabri fita yade ma na bone se mama no say se me kasa me bobo yade ahuro di makoma ko ade ba kye say wo tin kasa o yare a Dr. Mensa Herbal Clinic. Oh, Kochi, when he gives the point of the anymore, and I say, Cassobesi Dr. Mensa Johnson. Number 7 0271 173 551. Where your WhatsApp? And 0245 958 768. The church wire 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder. Nina ni pakronwa. Asempe bia ba. Upe sika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre udwadie mu. Uye government 87.9 Kumasi. Echia no abejofo nyina. Awrade won hira mo. Ne munyim apa. Mi fi se no me ba ha. Ma mpome. Me koe ma san afre me maba. Ma sem tietie nyina nse. Minua. Me ma me nua ba. Abema. Le kofa obi ba. Aba ya ne wo ye. Na se nyame no mo na tibom de. Nyame no mo na tibom. Ba se me hu be kofi o ko hu se asentokwa wo mo ntem ama oba na jai akwala na siwo atam na akwala no wabusumi nsia aje se ni hu kro ni ade akwala no se na mu si kire so ye wo na busumi nso ni bia etira je se ai ni hu kro ni ade na me ya ba tan e hye mareho ko hu se ni akwala ni sitienti bi ka kire me nuanom nketwa na akwala no wo mo nsem no se be ya me ye obi adwuma de adwuma ne so me ntimi so mo maye nyina ye mmoa na mo fa akwala no so mo de ne ba me nche kakra no ma be fa ne kakra ampa mo de ne bae ba kwa no anyim wom e fa akwala ne hye de ne bae Maa Akos se bi mpedu asamoni mo akwala na tare mpo ne bi nhye no tiza me hwese ne akwala busume nsia na teche ba ta 87.9 Kumasi. meji akwala no besi busume mfie du ba ko na akwala nya obi akwansi amame hoda obi am omunim sakwala no ho de ba obi a hwe da na me pese omo boa na ka hwe maame no na yede ne ba e ma no yede nya obi ba ba je ne ba ba me ye obi a se
on chere akwara na chira kwan e ma ga ne meje akwara no etimi de wo se ye oyo hwa akwara na de wo se metimi aje de ma ja hwa akwara na ma se sia no ase ne munye first line na me wo ana ya pampam ye ne nyina akwara ye nti mani me yi ade wo soro aduane wo soro ne bebo mani ma se sia mani me yi space ya me hu kwale nya fie du ba ko na me nua no be ma no won kran se me frere se won fa bi mra o se bi ni ho da bi ni ho ta je sa to de me da nkofo ana me frere me nua se o se woni bi di a ana won pa wo ba no na won fa me number ma no na won frere me no meboa me na yen hwa akwala no o ka kire me se no ko ye ne ntoboa bi o tototo ne niam bi se ye yi o ba be fa akwala na se me ho kire me di a eye me ja papa clinic asi enkoso enka wo se promotion no ekoso we timeline bia enna so eti bomodin afọ ni echem na royal ye ka wonu mo asem ababi a wo mo research paade afa bibidro ya ye de tu yade ase paade ho de o man Ghana baso bode no ehwa enna cheso obi ade na ni echem na mekoso ka wo se bomodin fo ni chem na ekoye free consultation lab any diagnosis massage ni nyina eye free de wo mo ne se wo kwa eye 50 Ghana pe enna ade be ko de ko you card eno for that doctor be hwewo atretu kama ya wontua sika fufuro bia enka hom Kumasi Etmeti Morning Junction ehwo na Royal Homeopathic Clinic wo mkrabata ewo enkran Madina Ashalibotwe Tachiman Blue Cross one more Eben Faith Baptist 0204496212 0204496212 Raffle Coast esi twa na utwa obedi ene boys o ma form ho adwe papa na de raffle no bebre ewo dwasom na eso de utwa wo ahotoso se obedi pa no Raffle Coast de ya wo mode abayi eno ansa wa dial star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash star 789 star 224 hash no ato ticket no 10 Ghana unya top no watwa na watwe ko na we no na wadi TV phones microwave any fuel voucher eno 1000 Ghana cedis afa bosome 9 bia so ka eda so eno so 3 year na chese ka no so akọ ede ama na nyina nkamfua mo amoto akrade ni nyina ko na we ya de odi mu kan no enya 3 bedroom house emu de papa eno nte wo twabi enam se wutwa wo bedi enchemu bia no frame 0308 255 707 0308 255 707 Rocker Clinic Limited what dear he one oba ya chepa na so wo abadwuma mene Ghana fododo no a ye nyina da ye de ho ato mo so wo Kumasi Alaba Abuabu Station wo mo ne opani siko house na edi enhwe ahye wo mo no papa wo dwa so Rocker Clinic Limited Pakum capsules memedro tatahwe enonom Janikia 442 ema ye de siesie ho amanache sa ven capsules VENE wujun so twa na hawa ba ho a eno an yedi eto ase nanui medfagin capsules abeka ho eno so yedi eto ahotutuo ase 0244183230 0244183230 Sekaka edi wani ukwa na so wontimi na obi wonu makakai amana fono ahono obi so kaka na matokura beda ne sim obi wa hono ma ne se no wodi ade a ehye ade efefrem kakra na ekikiri saa mesrawo bomodefo ne chiremu ewo Daska Dental Clinic na mse ho ene se ho senka nyina yehwe ekoto ase enum ka ewo no mo se ne efita se suchirema na so enka ewo mo no enhwa ne a Daska Dental Clinic upesa utu osia wonti ya obiada anasa wodi braces ekwa kogu wo se no so anasa tokuro na eda osim no pesa wo ye feeling na Daska Dental Clinic. Bosume nsia bia wunya dentist abomoden na fo ni chemo ewo Daska na kita insurance e Premier Acacia Nationwide Equity Apex anase Glyco Ace Insurance nyina ekava eno ti bomoden ahodwo wo ye dra Tinga Junction La Petite Pharmacy edan Adom Joy Restaurant wo mo no Daska Nkrabata ba ko ho asokwanso wonom ewo ho afeta no so IPT wo mo ne Amstead kane Winneba campus no na edi enhwe 0248967575 0248967575 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers and stickers wo mo dia ba be sheet ka ho blank curtains original curtains bar enema bebre en Alaska dia bo si betu bi eton
Kumasi do Mrs. Anochi Plaza Brusano Emom 0554-114878 0554-114878 ANS Electronics one electrical appliances papa the any bow from na papa bechama wo ubenya bi ato every 500 Ghana cedis eku nyina ubenya the papa dia besiesie wo dem afa upe quality laptop and the chargers are different types ubenya bi ho system unit monitor tablet TV any remote ahodo ni nyina so ANS Electronics ubenya bi ato enkran ena wonum e wo Sotio market awoshi Alan ena fei Odumai estate enkran ena nkrabata no e wo na so wo Kumase na wo pe bi nko ade a wo de bomodinji wo mo number na frame 0244973955 0244973955 Flora tissues choose wisely ena mesi amfa hanki ena nti ekurum ye hemgu mo sabi odidi afa cheme na cha se ne wo kwan horogum ne ade okodu fi a wasi etwam eno te no ase wanya Flora tissues eno kwa na ade siesie wanim pepam fifra entete enka wanim afa wa bawura washroom abomodin apa bi e fa sha honam se no na ade be siesie wa hemfie ho abre bia no aye rese kama Flora tissues wo mo sanso e wo toilet rolls multi-purpose towels and napkins eno team e ba ne tissue pad dia enwa ene Flora tissues me da se papa amasa ode yen akodwom Nikki Pizza fan club yen yakasa ye PRO ai nia oka yesam nyina obo ho dawuro nyina e de ma ye PRO ene ye birthday anwo fedua papa bi otomrosie eje wajo Nikki Pizza fan club papa Ema gumuno wahunu Omfre iwe ni so eyi ema no ho afa papa wo bia we ni ye resegu na no 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 wo beka egu ye PRO ye PRO mame onyame onhyira wo papa ai wo ma wo nkwatenti ahode wo mu wo fratamfo ani wo ho wo fratamfo ani wo ho wo Yesu Kristo di amen riba baba nyame mo Nikki Pizza fan club was there odonko and ye kire happy birthday PRO adwuma na wo ye wo platform no so no ye ni so pa nti nyame nto wo nkwanem Nikki Pizza fan club odonko ya papa Pizarro and your sister Nikita that's am ketwa ai atopabuo de omo ya de makejase enya to paye makejase dai no asale de yire de ba no di siano fofo we mienu mo ya platform no so na dodo happy birthday to you dear sister and rana Pastor Julius birthday a happy belated birthday and no one can kire ye ko wa mo so an kire ye happy birthday ati this of sila about the car odeka sila about the car fa hu ni ye sofo kokko no and rana ye birthday I mean Pastor Julius wonshira this time ye na nyemo yere why ye na bra banye mo yere wate said wa mama nye so mama no grow fine so mama mesra ye na biabiem and je sia grow fine command biabiem ye nchi wade biabiem ye nchi wade biem e be cha oka ye be cha wade so for the car me cha ka be ma la pastor yo Sada nko chesi ye de besoso na ya fa nsoso ite se wodi wo mu so fujiro nyami wo shira wa okay akwaba mejo so mako an akwaba evangelist akwaba enra metu kwan obedura na dwi ye kwa na ebehuna kwantwe de na tue mu afa de ko bisa ama akwaba de ode ba ye ne ode abraye akwia yenre yenuaba yentwiwa so de wamfa mo obesa akonkan ho no yentwiwa ne nuaba ma akwasi na fosti mako unse ewiase enipa bia abone ni obitirimu ne nipa na ma bone ba ni petirimu na nkenye sa ye nyina ye ba asase isu no anka bone pa se ye wo ye tirimu no anka ntesa na de obi ba ya wo no me nan si ho ekuro da so wetia so wo se ma me nka wish me nka manu ntum
ei na agoro we ye di ne hemfa agoro we ye di ne hemfa wonu aba wa wone ma o wa wone die wonu aba ma wakofa wo die aba oba wo di ne kofa ba ye no wo kura no wankasa no da bia meka me se ma no mo hwe mema bi ne wo mo awo na mema bi so hwe ma bi ne wo mo awo enye oba bia na wo ko butu ne so a mo se gata bia ye betiem enye gata nyina na se wutiem gata bi wo se wo botara wo hwiritara because wo ba ko to ni mu se ya bomb ya bomb we ba ma bia ne kasa we ba ma bi we ba ma bi na hwa oba bi so a wo de kasa no so firi ba bi ba ye jese me hu ya na mse ha ya ka se chance bia ne ni mu aso ampa because chance bi wo ha ni mu aso on ya pe we wo papa no ma mini a sa abrabo no bebro eti ya de wutina wo bi nchai kra esese wo tena yie na wunya ntete ya papa firi ho because wo papa no ma me no kwotena wo nchai ya wo boka na papa we ya tena ne nchai nyini maami susu akora yi ko ne ho yi yetena ne nche nyini akesese akora no ehwe na nka wotsena anti fosti nchen na wotete no na odi ni duru ba bi pa because ne maami onya papa papa susu odi ne ba so nye papa because adia maami na ye no madwere ho a mentiase oba wo de wo se me de memfa nkono no memfa boso me nkono ye ya ba tanhwe akora boso me nkono edie na otumi ye edie na obeya ama ne ho obi afa no atete no kakran amenne wa beye nipa yesoma na eye yiye ye ne bo nkomo ofo nso eye yiye ni nyina mu no akora na so eden waba na minim se na nka maami bi anyansa ewo na adwene mu ni ye de ne ye bibi eye yiye akenu anu no he ka wo besere mi enko baby a wo ko ye na ye ma wo nyini duru sei no maame no me ne nkasa nwie ye na ka waso ne nsa ade achi ya ne ye sa adwuma wo yo wo so akora ne nsa na wo de ne ko wo ko a watsia no because baby o firi ba ye no se nya wo na wo daada akora ne de ne ba ya baby o firi ba ye ne se ye de ye tia no oba wankra ne nso wutiri mu adwene se de wusika sai ma me hu se boni wo fosti wutirim adwo boni e wo wutirim se ma mi ni ba ma ko nkene ne rebe ho papa ma mi ni ba ne rebe ho enti no obi se ye hwe obi ba no na fe ne mate ase e beduru mire bi no na wo besuo enti ne ye se ye hwe obi ba nka obi be hwe obi ba na so de niema na egugu mu no ade be che wo na wo besuo shene maami ni banka kwanya ye de na faso me ma kura ne ma ho bie me mfa ne ma me hunu kura nka sanka wafa wa wei for see wei na kanya asem wa na ka so wa ma na wu oja kura ne ho no na ka maami na ka wa ma na wu for stinti na ka ne wa kwa akofafunu si ye fafunu a ye ebetete no ma ne ye yi a si wa hunu ene de wanya ano ama wunu aba ebusuafo saso ba e be kirase mu na mo kire mo ho ase na nka ye nkirase mu na mo ko na mo kire mo ho ase ena ano omo wa ano obi akofa ne ba betena ase ne ayere ye ho wenya wo bo we wo ye kofa wo firi ha we wonye o maame onye o ma kire mfo ye be kire wasisesi enye o maame no we kofa wo betena ene fa ho ben ene ko si sei eye wa asem eye mu ni mu fi asem enie ene na akora na ba ma ko omo tamu yi for sim entam monitor yi na yeba nso yeba ne yie so wo muade a oni ne kuru ni nyina wo muade no mu ani nso ade no mu ya baifo de me se ne wo hunade a enye ne fe bia no ye baifo hunade se ye wo fe fa se ye wo fe ade ma mi ya ye nke se mo be dana se oje de ai wanka bo bia nkyere mo
obetena ekra won tumi mie na no ka se meji wo mu sei ana se meji wo mu sei bibi kakra bi ne wo ye no ante aso ye ni akra na ba ye da wase we ye nya no ano no onim se nya ne dia ye ya obede obekọ enti nka we kakra na sesa mo ye na mum we wi akwala no phone no so so ba ye na wa ye komu no enya wo ba ne dia onto phone fa mere no enso on fa ma ye ni nyina ya wo kwan ye de be fa so wọ́n máa kura náà dànù kúrọ̀fọ́ wọ́n wíwẹ́ wò bí fún ẹ̀ dẹ́ báyẹ̀ ẹni wọ́n wíwẹ́ wò bí sika náà ọ̀sá dẹ́ báyẹ̀ nti ní nyina àbàṣẹ bọ̀nì náà ọ̀ṣẹ́ nọ yẹ bẹ́ mú etu ahọ́n ká na tí náà ọ̀kẹ́ka nkwasi asẹ́mu kyerẹ́ nípa mọ̀ num wọ́n asẹ́mu kyerẹ́ mu tu bìnní. Evangelist. maame asɛm wei ama kyerɛ sɛ ɔbaa bi yɛde asɛm wei bi di nea na ɛyɛ paa sɛ wahwɛ obi baa na wabɛfa no wabra ɔnka hwee nkyerɛw ɔnka hwee nkyerɛw wɔn no anso ma bɛfa mba mama akɔla mu fiti wia no ɛnyɛ ne o akyɛ na me wɔde mo na me edwene sɛ mu ko gya ne ma no 9 months enti ɛyɛ dɛ na hu sɛ akɔla no yɛ ɔba ɛyɛ dɛ na hu sɛ akɔla no yɛ ɔba obi na yi hɔ ma no obi na kyerɛ yɛ me ne maami ya ka me kɔ report to police station sɛ me nana yi me ba ɛyɛ ne ba na ya kyew na fosi wo yɛ den a yɛ bɛ kyew ɛyɛ korɔ no na wabɔ no ɔman mu amra wa mfa wo kuro mu mra ɛne ya mamre sa nkwase amamre no maa deɛ ɔbɛkɔma deɛ ɔbɛka ne sɛ wanyame wade nti akɔla no yɛ me dia wawia ba akɔla no so ba no wawia obi phone wawia obi sika ɛyɛ wo na ɔma ne yɛyɛ ɛmra wɔ Ghana na wo maame na aba bɛgye phone kwa na ho yɛ mabufu kyɛ fostina mu wo asɛm si yɛ wuni hɔ na ko obi afro wo si wuni hɔ ɛde na bɛgye phone na wo na wo kasa kyesa mo yɛ madwo sɛ mo bɛfa akɔla no na mo mpo mo si mu bu obi kwase a mo mpo mo si mu bu obi kwase a ndɛ ɛna asante kasa aka wo no wɔtwe agorɔ tafere wa no asa ne sɛ ba da blame nyina yɛ ne nua bɛma jimifuo ya jimifuo yɛ hwɛ deɛ wo sister ayɛ ama wo na wo timi ne wo yiri ko naivo ma yɛ bɛfa akɔla no kɔ anya gisa sɛ akyerɛ wo to hasha yi ma ne deɛ ɛne wɔte ne nyina ɛna line nyɛ hello line nyɛ ofui mo kyɛ sɛ awo kyɛ sɛ ɛya sɛ na 11 years mo bɛtumi atua ho ka mama wɔfa bibia nto nkyɛ school fees a watua saa 11 years wofa si wɔ sika 28 million na yɛ ready wobɛtua ka no fi sɛ 28 million no ankɔdi maame hɔ amane hɔ sɛ wagyimi na wokuru na dada wɔ ɛno a wɔbayi akwasi dada wagye sika di a ɛno ɛma maame hɔ mfie du baako no yɛ ready sɛ ɔno abusua ho bɛtua ka wobɛtua sika no nyɛ maame no wobɛyi nti maame wada nifra ni o wabra wɔnoa ne ma mpo ama ne yareɛ wobɛyi nti hyɛ nsuohyi a ahwɛ gu maame srɛ mu ne mma ama ne saa problem no na wogya ɔkeka nsɛ hunu mesrɛ mu nipa boni ayɛ ebi ne fɔsi nipa bɔnefoɔ ne n'abusuafoɔ so obi ayɛ mo papa sɛ na mo de bɔne na etua ne ka na nyame ne mu bɛdi mo mfa ne tɔtɔtɔ saa da kɔsi sɛ mo bɛtua maame ka nyinaa ma no na mo nyɛ ready kuna ma wo nim baabi a ɔtetɛ ɔma maame kɔ gyina yɛ no wo maame kɔ yɛ follow up bi wɔ hɔ a akwala no a boy bi enyi sɛ no a ogya ne yareɛ janse no so wa konfo no say ana maame ne fie wo say nti ho na no ko gya maame sie na ma se kunu so so hu na dwobre du ba ku no obi maame gira kwantifi twɛn na me de akwala na ba wo ye nipa bonefo first nso kan wo sere na agina wo gyirma maame e beba wo so na nya na me ka na se ahye wo do se ahye sere so agina wo gyirma maame e beba wo so obi di bi ba yaw aya kyese se ka maame ni e ka se wa ho ba na ka na rebe ho a wo ba mpo na ahye ni sei kan ko fo kra be ka so ni benti no o fo bi ba na ni ba so wi anu mpo
enso ne wa ma akola ya nipa na wa akola no so tena no obi di be ya wo so mo kanyina ojina nche ojina ho no support wo ya oba wo be wo obi di be ya wo se ya obetene de dia wo ma me dia ya obi no ai ka se wo ya de ya wo ye tani wo ya de ya wo ye frafrani o wo frafrani o nya nipa enye nipa na wo frafrani enya nipa ne tena ye wa na nipa dem adenti kwa na wo so o ma akra na sa adwen chese wo mutu fua se na se ye ni nipa bola ntimi ko fa nipa bola what do you mean fosi sambra be cancel foforo fa sambra be cancel foforo unu abusua no munya ne ntamfiri ne kosi juada moma yente mo nka kuna ya be chemo wo da monte aho mo pa munya ne nkosirim papa mo eye nana ye me adi asemnia amonchira de no mo fa nsi me na chese an mama ana na pia fa fichira kabu me nana ke jara so anet mama o se ene papa ya asa fi se me fa menuaba ohun ni se ni nuaba o eno ju fi ho no ohun situation e wo ho se o se na ni nuaba ko na nyema ohun ni so osa enti me fa na boa no na ka ni nua mo kra nko mo hwe ni bie kra no de ni sie won mo hwe adoye kese we ya maami ya ye me pa che wo ukofo obi ba kra bet na won chen na ne maami mu mpo nim se ote won chen no omo kra omo ba na ekọ omo beda ase omo no ono de oton chen se bia obuafo osom no kra no okwa ye beda ase enti na ka momo na ohun de se ni die mu aho kire wo ho na wo 9 months wo se wo kọ no be ma ne na je no what the let's assume say be man na je no bad time akra 9 months o ma akra ne no for eti wo kọ no wo no for anya oya say be man mpo je no say o ya bad time pa na ka wo so ne press so na ka wo hwimu ade ekọ wo kọ no hunyansa fa de ono wo de ne ba aware ase no e de ne ko enti adwe be na na wo wutiri ma e ne de akra keto 9 months na wa fa na wo se moto bromo wachi na de moto bro no wanyini ye se aponche adani aboboya eyi be dani aponche ya bi moto bro na dani aboboya wadani aboboya etu wo se enne no de fa ne ma eyeyi etu wo be fa no wanya ho osere chese eye osere eye ode wa fa nyansa kwan so afa akora no etu ka ase wa wie na me say yes hwenye ye hi se ko kire se de oto bobo no enye na bufu se de oduna nchen se wani gine wo wa beje se na me kra na wo ba enra na kosi se 3 weeks 3 good weeks et akra na ba me ne wo a ka akra ne ba ya na me mama me de ye me hu kra ne se akra ne ti me fa phone FSK ma wa ukro ya akra le wo na man direction no wo nim se phone okra phone okwa na kada nya no na ka ne akra ne kasa wo so mama wo se me girl ne kasa na wo se me osate anam se girl wajimi na num kasa wo tie ne kasa kra wo se sabi nya sabi ani ni wo se be ma ne ka che o se sunya no also kwatena baabi e de be na kosi sen e na wo ba ye no o me pa che wo so kwabo maami ni tinti wo hu sa akra no maami no obi anka se de obi na 11 years obi aka che o sa akra no maami o na akra no so ya ka che nsa ne maami no nti se for sa past 11 years obi anche o sa akra no wo sisa na akobo ni tina wa wo kro se sisa no ko hu so ni papa no ho nyame betu aka wate ade a waye no nyame betu aka maami wo hia hwe o anko o hia wo hwe wo hia ska because nko wa fa ne se ni diem ne bra ni bi e na nko wo hwe no enti nka aseda keke ka ye frɛ we nyansafo ba nyansafo oni nyansa nka no say oh mama we de bia ya fo enti fa che ye eno ana ye beba o de nka nani kire ya akra ya twantro bi ya adwin se nka nani kire ya akra be ko fi se ya che oba wo do na wo nyansa wiase nyansa nyina wo ti wo na wo be kirem senko wo fa wo na wo be kirem se na mama me de ne ba obesa de na ode ne be ko he maami wo pese oba na ofa na o kwan bebre so anko beti na fa oba no wo frɛ no the phone na makra nso no mama ni ti kra ye na me ho na ka kra be di ya ka be nya ne pa so ka be fa no 11 years na 28 million be me kra so say ye ama wo say wo fa 28 million bi ambre no mama na 28 million wo de ye check diaper boy say sorry like a boy is saying 11 years maami enti me abono fo ama na bra wa wo ne mawie hey o se ni din ne de say ya na for se fo bi e ba fia ha bi anya papa
For see ba ya ya behwe no wa hey. Nyame betua no sister ne kasam enne ne kosi dwada. Se ma anya ma adwen se mo de akra na ekọ na akra ekwa ma me no mema ne njini. Mema ne njini biem. Wa mo na me se mama se eni so sa afi na akra na ko nti wo jeje ne so. O de ne ko mount ho ahwan. Enche o de akra na be ba se o de ne ko school de na ko school nya no da so ti. Me de mama kakra bi na meka kama Israel from ayinya maka kama eye adwuma pa. Na ntima ono force no do ntena ho na ma mi nyankopon de na katu abema no o de me da se abadwafo na wote o monkarama be wie ma me ne yentwa ye homra kwa homa no so na ye ne yetiefo so eni enkomo ha yakoma 87.9 FM Kovi organic tiger nut powder ayatadwisam na na kwa recipe bi ma e ama nya bi ma o de covid na ye oh yo woni me pa ma nya bi ama ene yemfa nso so yemfa so ye de kube kakra na de dates kakra na so blend fra na de atadwisam na de gum natural nti onu ma na ye de ema watenka sole ema wani bibia gina so kama so yes mi ana me yamo Ejuma na so de tu kodru fia na they release stress kama eya tadwesam oda se ni bia mpa bi fancy fie na apomodin begina na so papa o se ya moduane enye wadrum 0206335311 0206335311 ahom ka hit patch plaster ye de tu ya wase eyaw bo mode nkotodwe na ka dwedwere mu no eyaw age mu afa na wa ya se wubu unsa eyaw ya wachi bramo atutu pa mimi die kakra na matrimo ya meya etimi ya mekwaji bi na me de afam so hit ne bebo nkakra na chese etu ya ni nyina se e de ama Akoma FM ebi e wa hanti kuma se fo momra emajibi 0599991149 0599991149 Top Choco chocolate spread any Top Choco chocolate drink kama say chocolate spread no nya pa no bia e de na biem na chi de fam pa na wudi ano kwasem ni bo sampa e de me bie pa no ni mu sa no me biem ena me ba mu na ba mu na tesemu na tefemu ena me ti me mia ni say ya ena me jawadro e free mu ena me 3 in 1 no na de boss ina wa ku na te hey makukon anopa no ehwa na mekanu mu na mde misuo hye ne kakra na mane ye hye kakra na na mede famu te mekane kakra na manom ne kakra na mde bo mu me fili eh fine sir eh man kola ne fili yesu ye be fili yesu ye fili eh chocolate 3 in 1 chocolate 0243 Congo Intimate Congo na ya reresa na de ni ezre ntukwa yo ari de nkasa mama meteka imu na akwa ne mese ne mpaboa mu o etufa ewurade yesu eframa ni bossa na ewura me hunu eframa ni bossa na ewura msa bra Congo ho tafe ti fa na ntemo na ntema propo ne ntuase akwa tu kakarere na se mu bi acho eti bi wo betre wam so sa ye de yusu Congo ni ntie hu bi mutiti fan kura ni tiri pa 0249017101 0249017101 quick credit investment ene wo bia be ya adwuma so ho na ntena fie biem oba tena fie wani monyam no ketewa bi o so ho wo ya adwuma pe bibia na fa so ne kakra bi kura kwaje bosia ni mo na fa biye bibi nkakra oboji so ya omuntua se de wuntua ya ni so abre ya oboji amuntua etinu ani so kuta Ghana card quick credit eba ma besia 0302200390 0302200390 eye grow fine mojedro grow fine dende mojedro no de no lombi na mojedro no de no lombi na eye fine o ko na so na ntimi na
ah mampani kula wada ah nya na abadwene Ghana fo adwene dia maye ya da dan ya mpa wa chima ti ba ku se bo ya da ya si tutu wada ana dia ye ana mayasi na me ho hwe ye nya ho be moye edro ni grow fine makes you grow fine 0244596532 0244596532 Currency Ventures yes Zahara wa kwate yare no omuna so ankote kokote edro okay edro wo ho ene amontete enti muti ye mo ho za na dia Zahara be chade G capsules na dia tutu asie afi wa mo person mo gina so se ahonjo run about say yeah na ba ma wo be ma ne dia ya adwuma be na say wo na ya adwuma ya wo so odo da wachi amane nkodin bieja na bibia anya kama Zahara man capsules ya no mia 20 hours no mia 20 hours ye de ni ha uhunu ha mia na ajutowa 20 hours papa no manya bako 20 hours ye dia ashwanu mia na yesi tubo Dodo kana ya kura wanka ya na media me say Miano manya bako I see Hindi aba mesi malaria typhoid Hindi 20 hours oh wow 0246 Papa do Rabadia no aye no ye druke je beto foforo papa 0246348334 afa Kevin Gardens Ghana Limited womna de Janinko orange juice abadwa so cranberry fruit juice eso firi omakachi bomodi pebi nefa esoma wo ye dokodoko drinks e wodwa so e de pa ti baby biada ubisa benya bi ato 0244338029 0244338029 ama medase pa afei ahoma so ya ya shero no enya asem keto ye twa ye hobra amafo ye gira so omobo ye twa ye hobra sisi asema mienu na afei ye nkwa ahoma so Hey, me do we ase. Na say grow fine die. Ama why fine papa. Why fee? Say na also grow fine. Why no me show crying say. Hey, our na say kwesi ye nipa bone. Matimi afa obatete ne mo oduru sei. Kwara no ntwa nu fo me sa bo nu fo ma ne nu ye. Wo bo hwan nu fo de ma no. Me am nu fo me de tu ne ma nu fo suo bam. Enti no ko school ba. Wa benum onya afi na me de ko to school. Ko school ba no benum fie mienu. Asana me twa nu fo ma ntama me ti obi ayam dance ni. Me de ne sie me nua no me papa ma ka no mo boa me. Me de akora sie ya se obi kura na edi na beja me no wa meje no. Ti na me ntimi nka no kore. Me kwa asore me ja ne fie because me ni me nua no mo nyina ne kwa asore. Abesi mpempensuwe eti beboa na yenhwa akwala no wo ka kire me se wo beye wo toto nto boa na se ye aba be fa ndere se wo yimi boni aye eti wo mana me sa ka kire ne bi o je se ne ma nkoye sa ka kire ne bi no se ne me de number be ma ne maame no ono akura sa ka kire me se sister wo me de number ne ma na maame no me fi se e bi aba ne nsem na me se sa me de me ka so mfa ne si kamera me na mo wo meboa me ni yenhwa akwala no na de na otwe bi akwala obefa akwala no kodi ne nchen no ode na ba akwala na me pe kire se ma hwe no nti e wasa akwala no nso one na menase na me suma ne bi na me ka sa na fie nchi so odi bom sa Maa Akos eti me makoma pa ya me de kan ye no me nua yi de me number ne ma oge akwala no e ma me no ti me wo ho na ofre me sister ya ye me afosti nam se fosti be mi ye se de mi nimu nam se fosti be wasi akwese yire fosti nam se ha fosti wo wi ase sister ya me wo ho na ye se me ba ma ambe na wo ho na nam se fosti eti mna tintini nyina wa mi sa wo ba na kira kwan ahwehwe se me ho na wo ene na wo bisa wasi ma sister ya se minim se me ba no ho na no wa ka me kwa betra wo nchen edi pa ya de hwe me ba na de minim akoma ekuta wo nam se waka mate yesi ama yalefo mani menkomma me dankofo eti wo de beboa me ukunu se oni bi na no kransa gu akora yi obi dumfo obi fiewra na de ne ko hospital ko to normal no wo sister ya akwasi da bia ofre me se
baby ama bena wo koma nsika me sendi ni sika de bia me sendi ni sika de bia na mzo si akwasi je akora ni sika wo hodi wase sister ya asem no 60322498037 we didn't baby afrefree Akos be no one officer you yo mira mitio Akos am say kan ko sister no anya fa kura o oma mi wura ho pa ma sister no no bia yo ba pa 11 years zakwa we no so de fa so we na we kura betima ye bi papa ma mi wura ho wi pa mi sister no won he na ono ma mi so problem no da worma mi sa so aka yensa mi tia no sister no aka ni fim that's it yo me that's papa we didn't baby afrefree Bema papa amema woni abusuafo nyina amoni adwuma na dwumadi amudi ne so ye ni papa na memfa konya so na mtia kofiateme nyina ana brago ato no so asini ba pani kofiato ne Mr. Apia amenchi omopa mimi aba enye awo ni awo ni de wawo no otimi ahwe wo ba ma wo banya baabia die wo to akole itwi ye na kase bi oba na nkakole wa ka obeba so oba ba mutu a wo mu etu no ensem fata se wo nyakopɔ kra ma mo ba so na nipa ye aya wanwade sei na wie na wo de ba beda na se etesi eni aba no ko samre be na de oye die ano de pa me da se mi aba papa bi nyame ensha papa we dey be afefu oh kafra wantimi enyina so we dey be afefu. Hello, good afternoon. Good afternoon. We can't get nothing like that. Now, but you know, the issues are doing I dream this year. Now, go on over there, I agree. As well as I can, I dream not transfer, not dream with it. Now, we shall collaborate 5 years ago, easy. Then 11 years. Oh, snatching, no fighting, number my men, I say. Number panic, so don't carry him. That's a papa. We didn't baby afefu. Na 237 yo 19 yanko so mana kotia so awo pa ani ku wambi aba tuma misu ami da dia me kan se ya ni kan se sabari kan se tantini na ko kan se ya anta toto fo wo su nyina be tani aba na so on your card of friend we mano kwa kete kwa dia so mano ni china temfa no mra na eka mami na bowo ni bar hono omra ya kisimano na wontia won fani ba that's papa 19 odi ni baby afefu aku wa me mama baso je frame akwesi ewa taxi driver me de modu abepo junction so amako ene sister yi o mama ni abrepa monkafra amako ayamnyunu ni ba awa wo bo so menkono wo so ni be ma na woni na wo no wako enti mama be ma na fa wo so menkono ba na wode ne ko wanko pe me sida kwan na je sa time no na wo ye babunu wo ye yaba enti wo bi si wagedi mu enti no wo bebo life enti no akwala bo so menkono wanko pe me sida kwan and the 90 minutes wo gba wi aka extra time afi na wo kai waki se wo bedu baby wakofa akwala no na akwala na wakofa maku problem ni hu ba kwan na akofa so afọ akwala no ena nya mra kwan na sister we kwa men sheda mremu bibiri mi nipa na waya ne hu hinta dua na ototo to nsam bu akwala na asom no maame na won na tie no enyo maame no na mo maame ni sister we da nipa no enemy problem the bible kwa say every yan dey ba ya na mo so bande onwi na so abefa ne ba na dia wo so me nkono no nipa bi na bre ne mo je ni bi sha akwala no enti ye bese se ho ka so bit na sia dia o mesia na mfa ne ba no akwasi ewa na krawo that's ewa we didn't baby afefu mira ma ho juso e champo brofin kwa mo highway mo papa na ya onu be na no ba na amsterdam be chawo pa wai na oba koi ye be sele so ho ene adidie mu kura nya agro so ho adidie mu odene na obi etima hwe oba be 11 years ya na dia odi bani oba kwa na obenya so bebe kwa de obi di wo gise o ye wo ye no me de wasi na mufo nshira wo na kire no mehu a ene no me je kire no
over the cherry bigger. So now they're cry. Who you are, and I mean, Yamon, in 10 years, over 10 years. What is which is a pampaso, over 10 years. About my girl. We didn't baby have free. Mommy is the best mommy in the whole world. And no, and no, mommy. And I say you. Open me and I can't open me and I can't tell me I'm some one of them. That's the Valencia professor. No, I can't. Open me and I can't tell 2000 of the story. I remember became a son of the art. Maophilia, baby, I will be a special. Now, men comments so far here. No way. I don't know where pa. I met you at the way. Men comments so. Yeah, and you pa, you go near you. Now, I am in the so good. I am a minister at the Univa. I'm an ear and so by me. There be a mechanic. Yem who mobile and power dear, and I am who mobile and quiet and make what you will be back action. Any pan or mobile. Only for what he said, here, no year, or better, and if Papa not said, go to home feeling, as soon as I was here. Now, question now more can I have not. I question other. Oh, wait. I want no moment to make the Aquilana when you know who she can. Now, 77 no buy a you could not own our taco escape to a bar no one saw the Comacola. As I was in our serious or blabbing. When you serious, proper. Now, what I tell you, and yet trouble them. Obaruya omunya because the kasa na nya asante omunya chifo oh ati o mayo margin say sadia no omudi sisini pasa ninu ya ni be so so wudi na o kesa kasa na ochire ye ni aka ya agin say ye be ba ho no oni ha na be ba ho oni ha na be ba ho so be de be ka se me ma men sabi kana wa ball omuntimi tua o ma obi 1 billion kura na oboka tisa onye bibia manenka Pompa Colani tell woman, I mean, Zakolan, a bedroom living, or Muntimi Yanushi, or very platter be of a Sabao, or Baha, or Nuse, or Waupo, one for Honomo, Papa Nesia, one name Yashi, that's say, I know, Mammy Fadu away. Went to me, and you know, so my baby crying yasun, me to me for course in the ABM. I was a penny, Samia Champon, Shares Pepe, Team Little, Womuna, and Bajedra, not and ne. Akoma FM 87.9. Shares Pepe. Ntore Suarez. I was a penny. Saturday way or bad will be in the same. No, will be in the bed. Would you dako a man ya bet china yen a deal was it was still you have same or better power. Anya di musia ya sorry so watch na ye fiada e ye boja ye Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dance na ye to me diatina all day. Akoma dance na ye to me diatina all day.